Ngiangu U Blei sesin pat bala pelak bang ingi bandan hakan ke yeng bakoi bakentang ke jungu iwan da ke jingkyrkhu ba ke jing septing buram ke jing don kat ke jungu Mawlai don kat hapadeng jongi kadan ke wei kat bangana bakre ngapan kan mau ngiju ong ba hangne haleluya tengah wat nai ke don ke ni ke Ktien U Blei ngasngau komen bah kata ke Sngi ke ba Jesus Christ un job ya kini ke Jingduwai jong kini ke Petrol ke jing sawa jong jingkyrkhu kan long kum ke jingiaroh pertat ngan kerpat hang ni lada pikemen bat pitep ya kata ke jing sisya ngan kerpat ya pi dak sor ke bajam ngan da pertajor laisen haleluya we are live haleluya 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 ngapedang sobhai pi barok ki para bengai ki ba Laupoi lang bat ngi hang ni kapor ki basong hang ni hapo ba kumjuru ki basong chenjrong bat kumjuru nakamta jong pi ki ba page lyngba ka online ngi pideng sobhai pi ya ke jing yai ne jong pi ban page ya ke ni ka YouTube channel ka jongi bat lada don pideng jong pi ki bampat ju poi ha ke ni ka Jaka balada blei plilat ya pi ngi welcome ya pi ba ngi khot sobhai pi ya ba pinwan bandar rangkat ha ke jing rangkat hakani bangin yo memene lang hoi blei kyrkhu yipi haba pipe online ndre ke jingkyrkhu ka ba kham kror kham kodo tam kano tam lada pindon banis no lang bat ngi haka jing long ka we tungin lek no syakaban puli ya Ktien U Blei shon penkentang ndre jing seng baro ngan puli na ka kitab ke we chronicle ka ba pra ba handu khat we ka ba ongkum ne ato aingu how try khot kerpat ya ka keteng jong u tu penbenai ki jingle jeng u habeneng ki kenja benreu turwai ha u ruai ki jingiaroh ya u to ya keren chipang ki kam ki bapla jeng u baro to le thau buram ha ka keteng bokho jeng u to ai bakan kemen ka do no jeng kita ki bawat ya utrai to wat phi ya utrai bat ya ka bor jeng u wat ya ka khmat jeng u halaka Sngi ngai ngu U Blei namtang ni ka Ktien ka bapen mau yangi kumbangi wan mentah hang ni ngiwan ban wat ngiwan ban don ka jeng ka jong Blei tungin klet sibet ha bangin Iasnohkti lang bat ka praise and worship bangin aingu U Blei man la ka por ngin yai aingu U Blei ru da ka jing kemen bat ngin shani aru ha men sem khoi un aingi ka bor bat ya ka bangin nang la ban yai ne ban yai don ha ka jeng ka jong Blei kumbau em debet ha ka sam ka jong wong kanunga kemen ha bagi ong yang ni le chaka ying jung try mau kalong limited ndre yangi man ka khlemat man ka por ngidon ka jing kat du try ngilong ka kyrkhu shisha bad ya ka ei ka bangi yo wat ki angel ba kyrkhu ki jawdot ndre kim Syiemlieh ya kan ni ka Sngi ka bangi yo tungin ya le ya ban penketang no eladi ba ya kan ka por bor ak sang ti jung try aba ko pa ngiwan khmat jong be sa sen pat atraji sub e ya kan ka por ngiwan ya kaban mane ngiwan ya kaban yaro ngiwan ya kaban ya senglang ha kajing long kawai akan traji sub e ngi aingo ya kajing e ba ya kajing snei ka jong me ya kaban lale ka jing em ka jongi ngi aingo kham tam ka trai ya kajing e ka jong me ka ban mem shamla benot ban it no lo jong khon bala khamarwe Jesus Christ ngi aingo ya ka snam ka jong me trai Jesus balang baga senam ka jong me ka bamla syaya halor ka deng phana ma aingi atrai ka jing pene ma aingi ka jing sel spa ma aingi ka jing pen kesan ka dor ka senam ka jong me ngi aingo bah ka jing em ka jong iman ka Sngi ngi don ya ka jing sok ngi don ru ya ka jing kemen ngi don ru ya ka jing light lo atrai ji sub e ngi aingo ya me atrai ngi aingo ya me atrai ji sub e ngi aingo ya me atrai ba ka jing isne ba ka jing ngau sne ka jong me om shem la bam do yang ngi la bandan ha kan ka khlemat atrai ji sub e ben ban atrai ngi yo i ka jing thamai ka jing snei ka jome man la ka Sngi atrai ji sub e ngi ai ngo ya ka jing yai ne ka jome bat bun sen ngim long ki ba yai ne ngi khot karpat ya me men sem ba kho ha kan ka por ha kan ka Jaka ha kan ka por ngi khot karpat ya me men sem ba kho ngi khot karpat ya me men soi men sem ko Syiemti ma me ya kan ka jing seng ka jong ilang ngi khot karpat bangi pediang sngo ba ban ngi ai telot ya kan ka jing syakri ka jong i baro ka bangin le ha kan ka por atrai nginum le da ka jing la nginum le da ka jing sta nginum le da ka jing champang ka jong i ngi ai telot chame atrai ji sub e ngap ngentang no ya kan ka por baro ak sang ti bor ka jome bat ngadwai ru atrai na ka ta ka praise worship Syiemti ma me ka praise and worship atrai ngadwai ka jing pesle ka jome man ai halor jong ki atrai
kendala ban ya lami yang i syakata ka jing dor khat ka jome kendala ban ya lami ngi syakata ka perthei ka ba jin ba ka jam se matrai habangin yo i me ha ka buram bala pendan buram atrai ji sub e try kan maru atrai ngin sayo ya ka ktien atrai ji sub no syakri jome shibet atrai ji sub e ngadwai ba ka ktien kan dawan no bat ka bor bat ka jing pensle ka jome kaban ya syam ya kejing dan kam kaban ya syam ka jing ang nut ka jong pai lang u jong be kabang ya sang lang ha kom ne atrai ji sub e ngi ai ngo trai ji sub e hallelujah men sem ba khoi te song lang yingi ha ka jing long ka we te song lang hangi ka jing long ka we yo ma me ka jing bot ka jing khat ka jongi kalong ka e ka ba mes kwa ba mes me kwa yangi bangun wan ka jing long ka we nga sneng no yo baman ba ki jing penwet baro ki nom la bantu ya ka jimut ka jing perkhat ka jongi ki bala ban khang la yangi ha ka bangin ye long ka we try nga dwai ka ba men te songi ngin wan khmat jong me ha ka jing long ka we ngi khang no ya ka jing khang ka pulit atro aji sub e ha ka teng ka jome ngi dumak bagi shop ki bor ka jing dum ki nom la bantu ya ka jimut ka jing perkhat ki jongi ngi dedicate ya ka ni ka baro atro aji sub e ban ye syam bat me ha ka buram baro ngi asbe long ka buram baro tang shemi atwa jisbe haka teng ka jong try but no pm jingi jiskes ngi dwar bangi pan amen but ngai ti no pada ka por haka prenuship ban lamingi ka jingiaroh ka jingmane hallelujah ang ngidan ni ka janbe da do ka bakman amen tengin pertalang da surga bejam ngin ai buram yo try ngin Allah Jesus de utrai lai sin way ar lai Jesus de utrai ka pengin nang song ni ka pot ngin ai buram yo utrai ngin wana ni ka jing from the rising of the sun you're worthy to the setting of the same you're worthy from age to age, for the rest of my days, you are worthy to be praised. From the rising of the sun, you're worthy. To the setting of the same, you're worthy. From age to age, for the rest of my days, you are worthy to be praised. And while I'm worthy to be praised. The sun, from the rising of the sun, you're worthy. To the setting of the same, you're worthy. From age to age, for the rest of my days, you are worthy to be praised. Again, right from the rising of the sun. From the rising of the sun, you're worthy. To the setting of the same, you're worthy. From age to age, for the rest of my days, you are worthy to be praised. You are not worthy.
Tingin lagi yang langan ni kepo. Tingin alut keburam syurga. Angin wala. From age to age, for the rest of my days, you are worthy to be praised. Oh, worthy, 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 worthy to be praised. Worthy, worthy, you are worthy to be praised. Worthy, 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 worthy to be praised. Oh, worthy, worthy, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Tingin naingo lang yung tra. Tingin lang naingo lang yung tra. Tingin solution ini ka po. Oh, try yung manay burong yung meal try. Oh, ngiyang ini ka Jaka. Try ni ka do ka the Sngi. Oh, Jesus. Oh, Lord, you're worthy, worthy to be praised. Iasnohkti try Jesus ngiyang ini ka Jaka. Rangi dam ka do ka kemen. Ika ka do ka Sngi yung meal try. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart wanna sing. Dan ka Jingduwai hanga, dan ka Jingduwai hanga, kabaya sa. Tingin anggo try ni ka Jingduwai ni ka Jaka. Rolangin wala. Ginolang wat la jingkyrkhu, wat la jingkyrkhu, Iasnohkti. Inolang
Hallelujah. Hallelujah. Ang ako ang anyo Sngi gusto ko jingmane ni Jingiaroh tingin bertalang hallelujah. Hallelujah. Tingin lang jingiaroh ang try. Jingiaroh ang try ko jingmane Jingduwai ni Jingiaroh. Ang tap jalik tingin jingiaroh.
give you a shout. And I have come to give you a shout. And I have come, and I have come to say thank you, Lord. I say singing right here. I have come, and I have come to give you a shout. And I have come to say thank you. Well, I get one. Take all the praise. Take all the praise. Take all the praise. All the praise you deserve. Take all the praise. Take all the praise. Take all the praise. And I have come to say thank you, Lord. I have come to lift up my hands, and I have come to lift up my and I have come to say thank you, Lord. I have come, and I have come to lift up my head. And I have come to say thank you. Take all the praise. Take all the praise. Take all the praise. Take all the praise you deserve. Take all the praise. Take all the praise. Take all the praise. And I have come to say thank you. Take all the praise. Take all the praise. Take all the praise. All the praise you deserve. Take all the praise. Take all the praise. Take all the praise. And I have come to say thank you, Lord. Oh, I have come, and I have come to say thank you, Lord. I have come, and I have come to say thank you, Lord. Oh, trying when I go to me, try. Oh, yeah, you should make a jingiaroh. Oh, you can jingiaroh. Trying on me day off when you're trying Jesus. Oh, we give you all the praise. Trying the Iasnohkti, trying the jingiaroh, Bynta. I'll bring in my big Jingkyrkhu, a jump show try. Oh, we give you glory. Trying all of the day when you're the jingiaroh. You've been crying me a try. Oh, Jesus. Oh, trying to go down over Sngi. Go down over Command, trying to get a command. Oh, Iasnohkti, trying me, I ain't a jingmane. Iasnohkti, I ain't a jingmane, trying to get a Sngi. Begin late, command, begin shut, command, about you. Oh, hallelujah. Oh, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One, to the Holy One. Give thanks because He's given. Because He's given Jesus Christ, His Son. I get why nigga Jingduwai, give thanks. Give thanks with a grateful heart, with a grateful heart. Give thanks to the Holy One, to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ,
give thanks. Tingin wa ni jingwa ngit pinang ni jingwa tingin on me. Give thanks with a grateful heart, with a grateful. Ang ngit pinang ni do ko bes ngomong yo tra. Tingin shu ai ngo yo tra ni ka pa. Because he's given Jesus Christ. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One, to the Holy One. Give thanks because he's given. Because he's given Jesus Christ, his Son. Oh, and now, let the weak say I am strong. Oh, let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done for let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, he has done great things. He has done great things. Arms open wide, Lamb crucified, worthy is he. Oh, he has done great things. Oh, now God has done great things. Thorns on his brow, grace flowing down, and worthy is he. As high as the heavens, as high as the heavens and above, greatest is everlasting love. Rivers of mercy run over us, run over us. Oh, as far as east and as far as the east from the west, oh, he has removed all my sin. Oh, we are forgiven. Oh, by his blood
Chisha try me done a prediction. Oh, you want man bura me go Jingdan Jomia try. Oh, you want man continue me. Oh, Jesus. You've been done a trying a Jingdan Jomia. Oh, you've been shown a trying a Jingdan Jomia try. Oh, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You
Balang, you are awesome. You are awesome in this place, mighty God. Oh, you are awesome. You are awesome in this place. Abba, Father, you're worthy. You are worthy of all praise. To you lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, and as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, to be standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, Balangin Buram lang yung trying on. Oh, you are awesome in this place, mighty God. Oh, you are awesome, and you are awesome in this place. Abba, Father, you're worthy. You are worthy of all praise. To you lives we raise. You are awesome in this place, mighty. Oh, but along your way, you are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. Oh, you're awesome. You are awesome in this place. Abba, Father, you're worthy of all praise. You are worthy of all praise. To you lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Oh, meba pelatam hangne, meba pelatam hangne, Twai bakram. Meba pelatam hangne, oh abakopa, mire banyo jingiaroh, mire banyo jingiaroh, shme jingiaroh, meba pelatam hangne, Twai. Adik ada kurang sayo Twai no meba pelatam hangne, Twai bakram. Oh, meba pelatam hangne, oh abakopa, mire banyo jingiaroh, mire banyo jingiaroh, shme jingiaroh, meba pelatam hangne, Twai bakram. Tingin syukuri hari ketiga jengina, meba pelatam hangne, Twai bakram. Pangangit fiyo snow yung try ni Kaba. Latam hangne, oh abakopa, mire banyo jingiaroh, mire banyo jingiaroh, shme jingiaroh, meba pelatam hangne, Twai bakram. Meba pelatam hangne, Twai bakram. Oh, tingin rum lang ni kapangilin angin mani. Oh, angin mani lang yung Twai. Jesus, you are awesome, Lord. Oh, they tell me, oh, you know, come on, show me a Twai. Oh, you can make me a Twai.
you try to sim jumi. Oh, Ktien U try to get Jingduwai jumi try. Oh, Jesus. I think in Pynskhem ki surga jingini ke pa. Gine langin Taiew lang you try. Oh, Jesus, you're worthy. Oh, you are. He touched me. Oh, He
surat mengi ketiga jingi Sohthri ni apa? Nangat ka penginan kena ketiga jingi Sohthri ngin yo sngo biar sehisi ni jingkta Sohthri. Nangat tiku apa yo sngo jingkta Sohthri ni apa? Aku pengen nang pengen maniu ni jambi. Oh, Sohthri kuat Sohthri. Syiemlieh me Sohthri ni jambi. Oh, Ktien U Blei ni Jingduwai ni Sohthri. Oh, Ktien U men Syiemlieh. Oh, inget benar ke berkrau benlit ni kesini. Oh, medan ia Sohthri benlit Sohthri ni jambi. Oh, ngisu pediang ni Sohthri Yesus. Ni aingo ya ka Jingduwai ka ka Sohthri. Tong ini thap kti kum ka dak Jingiaroh U Blei. Barang ni ka por, pon da shoi ka Bynta jong ka jingmane ba ka jingiaroh ni. Da ka bangin ai, ya ka ei ka po Blei la ai yang hi, sia ka pla ka Jingiaroh. But ka pa di ki osha kilong ready ba ha ka ka por ngan khot ya i ba. Christian tham ya ka ba in wan ban pengkentang ni Jingiaroh ba kum jur ban duan ta ka Ktien ka bangin sayo. Jingduwai bo mesim ko jong Blei ni ke Jaka. Hallelujah abakopa. Ngawan na kamat chame Sohthri lamba kas nam jong Jesus Christ. Sohthri aingo yemekopa. Melong Blei ba bha ko Sohthri. Baro badan ni ke Jaka ko Sohthri. Baro ko Sohthri de nama ka jing bha ke chame ko pa. De lama kas nam ke jame ko pa bangila ban yang ni ke Jaka ba ka kentang ko pa ban mani ban yaro yemekopa. Melong Blei dengan jing sok ko pa. Baro badan ni ke Jaka ko pa. Iyo mat ko Sohthri. Ya de ka jing sok Blei ko pa. Ka de ka jing light load ko Sohthri. Ka de ka jing ban slek ka ba thamai ko pa ni ka Sngi ko pa. Nginget ko Sohthri Jesus Christ ko pa. Bigida ni ke Jaka ko pa. Ban wan ko pa de ka donor ka ba trang ka ba sliang ko pa. Man rung ko Sohthri Jesus. Saya tak pertega bakan jaman siam. Bangin yo mat biang ko Sohthri. Ya ka jing kta jaman siam ko jame ko pa. Ban pendai biang ko Sohthri. Te ka jingit ke jangi ko pa. Kanam long rem ko pa kanang ye thamai ko pa. Ni ai ngo me ai man siam ko Sohthri. But Sohthri Jesus Christ. Shwa bagi kon jame ko pa. Ki ban bread ko Sohthri. Shik kam ka jing ai ngo ko pa. Ki ban bed yo sumbai ko ba melakar khui ki. Kam ka jam jaki. Ki business ke jongi ko Sohthri. Barabar ni ke Jaka ko pa. What ko Sohthri ki ba online ko Sohthri. Ki ba pen nak TV nak mobile ko pa. Nganget ko pa. Bangin dan aju ke Bynta ko pa. Ban bet shik kam jame ko pa. Balang ka jingkyrkhu ta ka hima jame ko pa. Bangi yo ban yalap i ka gospel ko Sohthri. Ba si bon ki brio ko pa. Ki dan kwa ban yo sgau i ka teng jong Jesus. Ni dan kami ki brio ba si sha ko pa. Ki badan ye ka jing ban slek ko pa. Ki badan ye ka jing ai ke ba kan jaman sim ke mela sei mela khot iki ko pa. Bangin yalap yo Jesus Christ ko pa. Ni ne badan ye Jaka ko pa. Baro ko Sohthri dengan Jaka mela buat ke dono jingi ko pa. Bangin ai si kam ke jome ko pa. Ngin ai de dono ke ba command ko pa. Bangin bet you swaru de jinget ko Sohthri. A blame na kar khu iki ko pa. Haga ka jam kam ka jam joki ko pa. Hag ba trei kta jingi ko pa. Kam tam ko Sohthri. Baga jinget ke jonki ko Sohthri. Kadang san ko Sohthri. Bagi dang iet yame ko pa. Melong Blei ba bha ko Sohthri. Menang bless ko Sohthri. Haga met jonki ka jing kwat jing klan ko Sohthri.
bagi dang la ban shekri me go try a blinging at go pa bagi jing try jing ta jing go pa kanang roi go pa bagi nang roi go try jisu haga jing lo man sim ki kam ge jam jing go pa a blay bi it chunga nganget go pa bi it chunga me long blay ba pa go pa me wat ki brio go try ki badan ga donor ban bet jing kam jame de jing command go pa but try bi it chunga shwa go pa ne ge Jaka bagi Sngi ge Ktien jame go pa ni dan kam ngim ge Sngi ke ba kadu go pa ngim la ban yang bat me go try shabar na go Nonglum ge Ktien jame nganget go try ni ge Sngi go pa me la bo yu shekri jame go pa uban sam ge Ktien jame go pa nganget go pa kam de go try Jesus Christ ta bang Sngi ni ge Ktien ge ba go try kam me la bo shekri ge jame go pa ge Ktien ba bet ge jingiet go pa ge Ktien ba bet go try ge jingai men sim ge ba bon ge men sim ge ba ko wat ge ba bet ne ge ma bai wat ge ba dan tiap bang go pa wat ge ba doj kermen go pa kat bang Sngi ge Ktien jame no shekri jame go pa kan dan ge jing palat go try ha ge jing shate sokom kan dan ge jing palat ge ba bang ge ba shitam go pa kam tam try kito ge ba shailam go pa ha ge jing bakla ge jing shekri blay go pa nganget go try begin ik jing shai go pa baga Nonglum ge jonki dei tang u Jesus Christ a blay dan kam ge ge Sngi ge ba kado ye ge Ktien jame ge jing shisha ge Ktien go try ge ma me klebe ge ye jing start ge bertai ge Ktien ge ba wan ge kat ji stay jame try nganget go pa a blay ba roman ge Jaka go pa wat ge ba pai na ge ma bai ge ge tv go try nganget go pa ha bagi Sngi Ktien jame a bagi de play jing mat go try baga Ktien jame do man sim ba ko jong blay o yalam go try bagi brio go pa ge ni tho yo Jesus Christ ba de tang ma u ba lam palai na ge jing le kam tam go pa u la man ai jing sok ge ba shisha go pa a bagi em ne ge pertai go try a blay ai ngo em go pa nganget me dan ge jing pan slek ge ba thmai shekri jame nganget ge dan kon priang ge ba thmai trying is ngongo de la man sim ba ko jame go pa u ba ai boring go try bagi la man dan ge Jaka ban shas kor ge Ktien jame go pa nganget go try barok go try ge jing pendap kolong ban Taiew ge teng ge ba ko jame ha ge teng ge jong Jesus Christ ban na swet nge dwai nge pa baro amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. ngangai pila khmi lenti adu mane ban Sngi no Ktien jong blay but ni so komen blay ni so komen bo blay la ai ni shakri jong i ba iban Syiemlieh iban sadon iban sam Ktien jong blay hapeng jongi tekum kada ke jing borom ya ka e bo blay la sei
ban penen kam yu syakri bakra ngin thap da kakti ka bainang wan. Hallelujah. Hallelujah. Ro you try. Tôi pertanyaan surga berkham jam namang yo snow bo bleu don nega jenbet. Amen. You know hallelujah. Hadu sunset we are light. Hallelujah. 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 Tôi nai ke jithap thi ke jam su try. Nga aingu you blei namar ke jingmane be ke jingiaroh ke bangiyo ban ai ke jingkenya ke ni ke jingkyrkhu menda ke janmet ngadayo snow shisha bo blei udan lem ringkat bat ngi. Amen. Nganget piru piyo snow ngalak jan kum ong ke worship team belai pisak nge no belai ngim nang beteng bengin yat sege jingrung jaga bejeliu jaga jingmane renganget ngidon ru ke Ktien U Blei ke bangin keren menda ke janmet pinget nya em menda ke janmet pinyo jingkyrkhu naga Ktien U Blei. Hallelujah. Tong ngin duai shwai gini ki prayer request but nang tade ngin Syiemlieh ban duai ke Ktien U Blei but ngin sayo ye ke Ktien U Blei. Tong aku avin charge kon ma ki don kat tu kan ituli. Duai ne benta I sita I boyong kle bat jorho duai ne benta I tia kharpran I boyong kle bat shitman. Duai na benta I ba Bernard marbanyang. Na ba Blei ulale Kaba naga jingshitom kithet. Ilala ban penki ye ketiga kejat soba duai bo try ulega Kamba ban penkia janai ye gamet jongi ba Bernard marbanyang. Ingin duai naga benta I Mikal Kongsiet nong ngam de itu ba kene ngai Blei u tip ye pi ngam la ban keno ye gane ke jingtho ne ka su tho tang healing ka klem tho ai ngai U Blei u tip ye ngilang baro ong la ban nga amen tengin duai nem ta jong iru kum jo ngin duai nem ta I shimti majau I biong kle jero I so kriat ba di shedmet ngin duai nem ta I jen thaba I shitom jori don ha ICU ngin duai ne gebenta I heading renja shitom im tibrio I don po ICU hospital ngin duai ne gebenta I kong mum khar kongor I ur ila mensau ke terpeng kin shna la shai ke Sngi tingin duai ne gebenta I Redmond kongla I don po supercare hospital I jor ke jingshet I duna snam ke BP bad ke pneumonia diabetes duai I Pynskhem manar bau Blei un isen a ban penkia janai ye gamet jongi to ngan bukti de jinget igini ki prayer request but igini ki kirteng jongi mesim ki corridor U Blei utip shinu gidon hospital la yeng shinu no Jaka ka gidon U Blei umdei tamba utip but uyoi udon ru ye bor but ye jingla ban penkia de jingjingam snam jo try to ngile ban duai lang hallelujah aba ko pa nga bukti go try jisu ni clip mat Yegini ki prayer request daga babura meme daga snam go Jesus Christ ngayang but daga John go hok go jame go pa but ringkat baru pat lang jame go try ngawan ban aingu yeme na mama de Blei baba but daga ni clip mat nga bukti yegini ki prayer request barok go pa metip lut iki ki kirteng juki barok metip angno ki don metip kanu go jing shitom me ego try kanu go ban kia ga met junkie metip lut go pa ga jing pang ga met ke jingpang ke mensiam ke jingpang ke donot ke jingpang ha ke jimut jiperkat metip ke jingle yeng sam metip lot ko try jisu iki but try me tama metip mela ruban penkia try jisu de ke jingjam snam jeme ke krani ke jing penkia iki kon jeme barok ko pa ke jing penkia ke bajanai ke jing kia kran kan wan jalong ke met ke pad jong ki kon gi jame kan wan jalong ke jing penkia ye ke jimut jiperkat kan wan jalong ke jing penkia ke bagan jablai ye ke mensim ke donot ko pa bat ngada duai ke try jisu men le ke kamba men yo ke buram ke try jisu bangada nget ke try jisu kan mi ke testimony ke bakrau na benda ke kerteng ke badan bor ke jame ke try jisu bat ngada duai ru agni ke clip mat
Syabangan sami ke Ktien ke jame kopa. Ngada khot biang ke jibus lek betmai kan hikai ngi men sim ko. Ngam dei nga ba hikai dei mame ko men sim ko. Ban nga puram ke jingdan ke jame men sim ko. Ban nga men hikai. Ban men yo ilage jong ke puram aba kopa try Jesu. Buti ni ke por badang sa kiti blai jame. Kita jauh Jesu Kristus Jingduwai. Amen, but amen. Ngasokmen ba di iba wat shite shagamala ba shijrong ngi kami bon men da ski bat ngi dap bat ngi wat agani ka hall ka ba support ru kat ningot ngi don agani ka janmet nga Ktien U Blei bangadang yo I bat ngi dang yo ilang baro bo blei udang penki ga dot nut jingi kat banang mi gisngi bat kham tam bangi em gisngi gi ba khado bo blei penki ga dot nut bangin Sohthri U Blei bat bangin be shigijing Sohthri Blei ong lang bat nga amen. Nganget minta ke janmit ngadoni ke Ktien ke bang 4 Jukren ya gani ke Nongrim ke bangan kren minta ke janmit ngam 4 Jukren shenu bat nga Ktien lupa U Blei namar kani ke de bula bo hapok ke dot nut jenga ke jingperkat la bon por ngam junut ban kren hoot ke konteks ngalak Jukren na ke por shigapor nrei ia ke rukom wanra na ki story juga testament ke berim bat ke batmai ngaklem 4 kren ia gani ke rukom bat nganget minta ke janmet U Blei unyo ban kyrkhu bat nganget un penla inga de ke jingiaroh jongu la fi nget ba finyo jingkyrkhu sajisen pat na ke Ktien U Blei ong lang bat nga hallelujah to yo so ke surga ba jam bat ngadanget ke jinglak ban deliver ke message ke dairu katkom ke jingkjet jau pai lang jau try amen ngadoni ni ke Ktien U Blei ke bangan ya thu bet kum ba long ngayak sat ke Jingduwai ngayak sat ke jingperkat ngayak sat ke bangaya chirum cheneng anda perkat ya ke Ktien ke jau Blei bo ke dot nut janga ngayak sat namar ngadon ke jing syap tiang ban kren ni ke Ktien U Blei namar ke ba khoi bat ke ba kentang bangayak sat ke Jingduwai bat ngapan iga jing isun jo tribe iga jing bo penla bangan kren iga Ktien U namar ngayu iba mankat banga meditate iga Bible mankat banga shong iga Jingduwai ba banga pusan ban kham tam le le dang la rung shigi Jingiasyllok igi babon ba ki mensim gi ba koridor ngai iga don gani iga jing sat not iga dot not jenga kren gani iga jing perkhat a try me bo iga ni iga dot not jenga long tharai bangan kren la ga kren a try long bangan say laga say gani tip kada day ka right timing bangan kren minta ne tip yo ma ai baga day tangenga shimet ne de kada tangenga family jonga ne yo try kala day ka high time ka por ka bala day palat bangan kren sindon ye ka met ka jo Chris ba de ka balang keleng ka pertai ki banget yo try Jesu bat bangai sat wat ngan ye thu hok ipi ye gani ka bangan kren ru kada ka bangala ju kren ye ka context nrengan wan rapat na giwe gi Bynta de Ktien U Blei ye gani nganget U Blei bo aga dot nut ban nganget pinnem mong habang akren ye gani maga Ktien U Blei kalong ka white lam arliang sirti ka kynduh ru nrei ka Pyniap ru menuban ong amen Ktien U Blei kalong white lam arliang sirti ka pamut ye ki ba ngap ru kamat ye ngau ba kren ru kamat ngam kren ye gani tang na ka daw ban ong bangala kani nga kren ning kong yela dia bat ngada duai man lagi Sngi ngaduai ye gani banong atrai la ka don kum gani ka judge spirit ka bam itnat ka bangan sekren shibit nga syong atrai weng kloi na dot nut jenga mga igalong gading pengkyang U Blei habaw kwa ban kyrkhu lagi jonggi khot na ta daw ngada kren minta ka janmin nga ngai fin shot score nai patch nga patch U try pingan kren gani ka Ktien ka bo aga dot nut jenga kabangan pulis wana ka shiti ke jong Paul shigi nong kolosai nagalenong ka baar sa bo mak lupa haga kitab beningkong jong gisiem nagalenong ka baar nga kwa bafin bo mak lupa bo dak lupa namar ngan let shwana ka testament betumai ban ngan sa let ru sa ka testament ka berim ngan ong biang sa jisin ngan puli na ka shiti u apostol Paul shigi kolosai gani ka day galenong ka baar ban ngan sa let ru shigi kitab beningkong jong gisiem kadi kalau ka baan ngan sa pulis wa tang na dekat ke basau pun rio ngai kerteng kumni iya gani nganget fin ngoma wa tang ke kerteng jong kani ke jingkren jong am de Sngi Pynskhem de ka Pyniap ko fin pen bot lang bat nga
daga doknut ke ba kemen bat ke ba angnut ong lang bat nga ong Pynskhem daga ba Pyniap tongan pulino shwai ga Bible namangan kren chipang ka jing Pynskhem lani balong establish ga jinget ngan puli shwa nagi kolosai kani ga dei kalinong ba ar ngan puli na ga dekat ke ba henriu bat nyau ka ong gumni namar ka ta kumba pila priang yu Chris Jisu ubau try kumta to yat hau bala pensot tiet ipi bat bala yaite ipi hau bat bala penek scam ipi ga jinget kumbala ikai ipi ken pida roi gerhai haka daga jing aingo ngan da puli ga ni ga lain ga bangan kren u ong gumni da penek scam ipi bala penek scam ipi haga jinget established in faith daga Bible English ngan puli no naga Bible naga ni ka kitab ka beningkong kisim ga lenong ga baar ngan puli naga dekat ga ba saupun riu tangai ga tu ga lain ga ba khat do do ngai pila pli gi Bible jong pi beningkong kisim ar lenong ga dekat ba saupun riu tangai ga lain ga ba khat do do kong ti ga himala Pynskhem aga kti jong Solomon ngan kren ga ni ba ga hima U Blei uda Pynskhem aga kti jong Solomon nganget ba fin sha skor fin empat shai ngadang su puli mentania bro artuli na testament ga batmai bat ga berim nganget fin sha skor pilong ready na am ong lang bat nga amen pi ngan pin iswa ye gani naga city sigi kolosai namaru apostle Paul udah ngau khia ye kini fin da puli na du besdang kadang ga jing ngau khia kadang ga jing long concern naga doknut jong ni apostle bekrau apostle Paul ngapuli ye galenong ba ar ko ongum ni baula thok nang ye gani sigi kolosai bat sigi ta gi banget ki bidan halau di kaya ka balang hang to bana tawat igi banget ki ba klempat Syiemlieh kynduh bar khmat baru apostle Paul pitep udon ka jing ngau kya wang ada ye le ye gani wang I struggle fin da puli da Bible English wang I struggle but wang ngayale ngayaksat fitim ne am nga kumper khat ye kata ga ji yaksat jong ni apostle of crowd apostle Paul ka Bible kong uyaksat ado wo but ngan da puli lot ye gani pleng ngalap ye gani ga wai baga jing ling a ga jong apostle Paul ka jing yaksat ka jing struggle jong u ga dai gani ba kwa ban yu I gi Kristan bagi Shillong malumala tang nesla udah kwa bagi da scam ha jingai Menu ong amene kata Ktien nganget kini kamdei tangi apostle Paul kini kini doknut ke jong U Blei jingi babeneng kini kini doknut jingi Nonglam jingi kibedan lagi jing Sohthri bat ki jing kenhon balang beper nganget ki Nonglam kim squat ban yu I bagi kon jong U Blei bakin susakma bat bagin Shillong tangganam bat bagan long ke jing long Kristan tang nasla ke bolong superficial ngadanget ki Nonglam ki kwa bangingin ya poilang sege jinget kepada scam shisha onglang bat nga amen pi abang ong ke jinget ke scam lani establish in faith ngam kren tang ke jinget wat skau tu bakla ngam kren tang ke jinget ngakren sendon ke jinget dai jingi baru Blei ngakren ke bakan jaman siam ngakren wat ke jing tmu jong Blei ngakren wat ke jing kot jong Blei bang ngakren ke jing em ke jinget dai jingi shimat baru Blei ngakren ke ta ngakwa ba fin shai ngam ong tang mangin chu scam ke jinget wala daga taga dega nongrem ke bakrau palat refin dala puli lo diga ni apostle Paul udah sanot udah concern ni ke balang bro ke wai mdai tang ke jinget re ukwa bakin da kot shisha se ke jinglong renyeng ke jingdap renyeng ke bakat kum u Jesu Christ baru Paul ukren wong ngasau kiai pi Paul laudi kaya ke balang ngasau kiai pi Paul kolosai ngasau kiai pi wat ki bang empat di kynduh marmet udah angnut bani kynduh marmet bat ki nambar ki empat di kynduh aga dok baru Paul baru ong wat ada empat di kynduh ru ngala ada beling alupa namang ngakwa bafinem Shillong Kristan tangganam ngada kwa shisha bafinda kelalong ki senran ki shisha ki jauh try ngangai fi yo ikata introduction fi wong establish in faith Pynskhem haga jinget Pynskhem haga jinget dai baru Blei Pynskhem haga ni ka bakin ja Blei bat ga jing Sohthri Blei pi ngan pini pi mentan ngala puli naga ni ka kitab
Testament ke berim kitab peningkong ki Syiemlieh ke lenong ke baar kene ke dekat ke ba saupun riu ke bangala pule tongan pule yang sisin ke ong kumta Syiemlieh ula hukum ya ubenaya ukon jong Jehoyada te ba ula mino ula Ktien U Blei ula yap te ke himal Pynskhem aga Ktien jong Solomon Ong lang bat nga wat nem tai abang apa penbud ngada gerpat red na Bynta jong pilang barok jingilang barok to ong lang bat nga ong gom ne ong ye ge hima la Pynskhem hagi Ktien jong Solomon hallelujah ping an ring dor na ke testament ke berem menu belaju pule ke shiti gi Nongrum bat gi wei pat gi Bynta na ke testament betmai ke baka ong gom ne ba barok ki jingtho bat gi jingja Haga testament ke berim kita ke Sngi ya ke testament ke betmai bagi dia ke jingikai yang ni haga bagan zaman sim ngak nak kedau ngasi ngau tenat ban penuan dori gini ke jingkren nak ke testament betmai ngawan ra ke testament berim kenang befindup ngau tu balai ke jakum tu haga testament ke berim befindup penuan dor ban penuan practical ban penyedai lang bagi jingem janga ba jongpi Pisai lap ne em bagai syait ngau ma ke testament kemarin. Pisai lap ne em bas ngau mau blairu de uba syurkai uba bitar uba map uba salia igamba uni salia ya ke ekeiru igamba ki kelong ki yap wat khmat jo blai uklem yada igamba pa Pyniap lot bat kelong bat temen igamba imau ne blai wat ki etias ki bam ngai blai ki ba benyo blai jongiru de na ke testament berim ki klem ngau tho ki puli itu ki jinglong ki jong blai bat ki klem la ban kem namar kim daniu men sim bakoi nrengan ye thoipi ke testament ke berim ke tangga Sngi ya ke testament ke betmai. Angoi Blei bengi em ke testament betmai. Hallelujah. Malay de bengi em ke testament ke berim kala pelat kham tam kum kene ke jinglong. Angoi Blei ke jingiaroh ke bakat ke jingiaroh. Takadaungan wan ra ep ke jingkyrkhu Paul apostle ubakrau ke testament betmai na ke jingle jong Blei ya ke yang jong Solomon. Ngala pule mentan naga Bible ko ong ba tuela Pynskhem la establish ya ka kingdom ya ka hima Israel haki Ktien jong Solomon ngan ya tuifi chu pet singa kendiat daga baburam pitep ngan ya tuifi kadon ka jinga per haba chukha haga yeng sim bat bada Pynskhem sim ifi menawan yo kata kadang kecingnya per bau new Solomon udah kuan Syiemlieh udah kuan jauh David Syiemlieh berkerau tam haga jat ben reu Israel haga history jaga pertai beragawai udah Syiemlieh berkerau tam lakai udah Solomon ubreu bela kyrkhu do Blei ngani tuipi laka lapun kuan Syiemlieh laka kuan Syiemlieh bat haga yeng Syiemlieh ngani tuipi wala dah laka haga yeng Syiemlieh kampat biang eu Solomon kadang kamba haga wegesni unda yo ngau bau Blei wong ya mes Solomon bat haki Ktien jong me ngana Pynskhem ya jinglong Syiemlieh ngan chu ongom ne le se bakan Pynskhem kampat biang ban chu kha ga yeng Kristan de ban Pynskhem ya jinglong Kristan kampat biang mengin chu ong bengin lami na ga pateng ke Ri-Bhoi Blei bat kum ta ter ngakwa bengin de shem shisha marmet shimet ya Jesu Namar day hanta kan wan ke Pynskhem haga jinget. Day hanta kan wan ke Pynskhem haga bagan zaman sim. Pitep ngan day tu igani ngoma. Na takadaw boleh ngai ksat ke Jingduwai. Kama gani. Finda pule ke Bible na mga pule tangi dekat iba tangga dekat ke ba saupun rio le se finempat pai pang finempat yok kem igani. Fi ngan ong bay kom ni wat ke jing keladur ke shisharu menu bakwa bagai jingim Kristan jingi kana kot shisha sega jing keladur ke shisha fi wat ke jing keladur ke shisharu tip ke syai wan ndala Pynskhem fi le sega ni ke Ktien kan kamlong halor kan dia ngan pelong practical kat bela melong simple yang hilang barok Fi ngan ye tuipi kadang ke jinga per apa shukayu Solomon na usim David bat aga yeng sim ba kadang ke jinga per haga ni lenong ba ar ki sim balada Pynskhem shishayu
Nganga kuat ni bah ke Ri-Bhoi Blei jungi kanem syukut bangi Syiemlieh melumala ke Ri-Bhoi Blei ngi Syiemlieh melumala ngada kuat ti bah pinda tip de shisha bau Blei udah Pynskhem ya ke aka ke bau udah day ban Pynskhem yang apa depi menu baca kuat kata agini gi Sngi ngadang le Iasnohkti igi katu kat ni gi yeng namar bagi dang kam kena igi gerta jonga ngakam not kendian nama kadang ke problem aga yang kesam ngasus ngau tho dang la kli ki Shillong jingmane ngas ngau tho ketu ke yang kalong excited ban sedang aka ngane mi tho detail nama kadai online ngai iba katu ke yang hadin mangai Shillong kadang excitement kalong excited kadang jingkwa jingtrang man sedang no aka but vitim nem teman dalayat katu kat Nepor ngai iba ka kelumar tulim but ngaken mau ngani ka bangat kren men dege Sngi ba pleng ki susgau tenat tang man sedang no ega regi klam kot sege jing Pynskhem finam yo kem namang amlong ban kren lut dani rekal bangan kren ngai fin shai ong lang ban nga amen vitim nem ngani thu ba yu pi baga syaitan ke aka ba pikwa palat ban le kam tama ke Jingiaroh Blei wat ke kambat ke dok ru ke babah ngakren ke babah kadang tu ke jing skau tenat ban sedang no aka ban le no aka ndai fitim nem ladam Pynskhem shwa kanamlong ngapule ka wei ka magazine ngasat sau tenat ban pule ngapule ka wei ka magazine ka ongom ne Chapang business, pertai business kini ke corporate world, ngak pulih kat tu kat ni. Pitip ko anggum ni bah, prana ka si pautli ki business, ki si yap no, tangapo si pausnem, nama ka jing sedang juga ki lalong excited, tambah nama ka claim scam, ka claim ne, ki poi si ka bankrupt, baga poi si ka jing kelumar juga ki business. Ngasai penwandol ban contextualize ke Bible bagi jingja haga pertai ngan ong bai kumni wat gi kena samla pitim nem naikyrkhu syang man ban la fisngau tenat ban perkat no igata ban let no igata revitep lada pim sngau thu u blei Pynskhem nem kan kelumar ngakran ni Ri-Bhoi Blei nagi pulpit ban nagi level gi beper ngin nem kyrkhu ga ru ho ngin ya de Nonglum jong Blei tempat tip igani lada umpat Pynskhem kanemlong menen ngadang Iasnohkti we brio ngadon gi story ya syak ban nga baga kitab proverb nang ba arfuai ga kren ni gani baga jing minat jong brio kaya lam si jing dap kerhai, hari jingkyrkhu jong brio kaya lam tang si kebakerdo. Sabamo nganda penuan bahai gini. Pivin da Taiew Solomon agani galenong ke baar. Sabah wat nempen sekema. Fin da Taiew galenong ke baar yu Solomon ong la Pynskhem. Ya kata gehima age kti jong Solomon. But fi klem lap Davi pulih bahaya Bible. Piklam lap bau David wat batu Blei na benengru bagian Jingkyrkhu U Solomon bantai ke temple wat bau nyo ega jing start Blei ki jong U Blei bau David ki klem Jingkyrkhu U Solomon nama kadang ke Nongrim ong lang bat nga amen dan sedang lang ni ke jingkuran pitem ne am finda puli na gane galenong ke balai pitem ne am hangne galenong ke balai mut hadien galenong ke baar U Blei un seong U Solomon ka ai ma kwa Solomon kat ke mamepan ngan ai haleluya nganget fi kwa ko mi kata ke jaj ong lambat nga amen pitem ne am ngasat kwa te bau Blei un kren lang ngi ko bau kren U Solomon ba ka jing tiak men mit bun ong Ivan ma kwa yu kat ma ong ngan ai ko subang Uwan ong yu Solomon wong mekwa ayungan ai kat ka mamepan but fitem nem udah upan ke jing start ke jing champang udah uba start tam ke pertai udah Solomon but finda puli kham gi lenong gi besidin ke thu sigom ne pat bau Blei usha yu Solomon bantai wat ke temple sama mo menu bakwa ke divine wisdom ngai gani ngasat duai man laga step mo try shobangan meet na yeng ngan le try Laningan dia kynduh igi beriu sibun ngan hap sim rai he yang asam ngan hap sim igi decision igi jingim ban ngan hap sim decision wat igi beriu pelat ingi
Kasi orang try ai ke divine wisdom, ai ke mama ayu Solomon, ba ulaban govern, ulaban Pyniap, but fitip nak ngasyak pan ni gini, ngalap ba pleng, ublei kyrkhu ai wat ke divine wisdom, ke jing start ke bagian jablei, ladam pat Pynskhem. Nata de wat bantai ke temple ru ublei klem Kyrkhu wala na ke don no jong blei. Menu betip yang orang bat nga amen. Fitip bantai ke temple ke don no ublei. Balai usa aduh kata Taiew David ru nama bu David usngau tho ye kata ke badan ke dot note blai ukwa bandan batau temple ye te tang David usngau tho baga Bible gong bu blai udah kerpang David namar David udan ke dot note ke bakat kum ke dot note jo blai bantai temple ngan dia tho pi Solomon utai ke temple tangba utai si ke lenong ke bakham sedien. What yat stat ega Bible, what nem yat kyrkhu nganget kum ni lada ka day yang apa dia pi bangin yo ega jing start play but bangin la bantai ega temple haba ong tai ega temple mot bantai ega jing day jingi baru play. Hallelujah. Lada ka day bangin tai ega temple ke jing day jingi baru play lada ka day bangin tai ega bangin jaman sim but lada ka day bangin yo jing start no play tip ega ni way unem shu ai kyrkhu lada ngi uklempat Pynskhem yang apa dia pi fi ngan ye thut ngan ni nong ba ar pek kloy ye Bible jo fi ngan ya ye ni jingkyrkhu pet ngan nong ba ar ke tu kitab ki sim ke beningkong pet nang sisla sekhwat ngan pule kat tu kat ni tili dekat ngan fin sha skor ngan ke ni nong jingkyrkhu ke ni nong ba ar kitab ki sim beningkong ga ongum ni David wa jing sneng ken tu yo Solomon ga ongum ni tigi sngi jo David kila jan ba unyam ba ula hukum yo Solomon u kon jong u da ong ngalalet sigalenti jaga perthai barok menamar kata tulong ubaklan tu dalet rang ba bahai lede sumar ga kam jo try blai jame ye ga ban ya jagalenti jong u ban sumar ga an jong u ban gi hukum jong u bad ye ga jing bishar jong u udo ong ruwat bad ye ga jing pla jong u kat kum bala tho ga hukum jong Moses wong ba men man roi ga ba mele barok bad kat sheba me pai utrai un Pynskhem ke Ktien U daga ba ong la dagi kon jame kin sumar hala galenti jogi ban ya ekmat janga ga jingshisha joga dono jogi baro bat mensiem barga mensiem jogi baro onom do ya me u ong u brio lor joga ket Israel sap kata kata ba sngau tenat ga jing sneng rate naga dekhat ke ba sancherum ga sngau maba ngan krene gini u ong gom ni wong na lor ga taru mentip ye gini ga wei ba u jawab ukon jong seroya ulale yang ke ega ulale kenyi gi arngot ki rangba jugi pa pom Israel you apna ukon jong ner badu amasa ukon jong jether ong lang ban nga u apna baru amasa tongan pule manga go ong kumno ulale you apna ukon jong ner badu amasa ukon jong jether kini ba ula Pyniap bad ula penmi ge snam jugi thma haga besok bad ula ta ge snam ge thma haga jing panpo kepada singkai jong ubat halagi juti kiba kislajat jong uang tolet namar geta kat bakum ke jing start jame but what sha ye ga klik nyukli kani banga ngoma uang what sha baga klik nyukli jong kan let ke jing tap aga basok udah ong David yu selama uang ndai les pun hegi kon jong bar silai udah nong Gilead I begin long na kita giban bam ga mit jome na bakum ta kile wan chinga men bang ala pet no Absalom men jome wong bang ngene de khat ba prau ong khmi don bat me u shimei ni de we pa du breu ong lang ban nga u shimei ngai fin yo ini gi kit kirteng gi breu men ta ga janmit wa khmi don bat me u shimei kon jo gera unong Benjamin na baurem u bala tim yanga daga jing tim ga bajot raga taga Sngi men bangala let shama hanaim hendrai ulawan hiar bantani nga Jordan bat ngala smai udo try ngada ongan om Pyniap me daga wailam hendrai de khat ba khandai ong menta what Kenya u ba klempop daba melong bro ba start me tip ye ka e ba me de ben le u bat men pinhiari ga kli nyu kli jo u ba ga snam je jing tap dan pulih tang kendiat ini dekat ke Shipau wong kum tahu David ulah tiak no bat gi kpa la tap ye u ha snong jo David sngi jo David barok ulah sencari Israel ge long sau po snam nyo snam sencari Hebron bat lai po lai snam
secara Jerusalem. Aku afin pet cengangan dan pulih syut mangani ke history ke jerong. Pingan penipi ya gani ke way. Hakanu ke rukam ngin establish kata ada ke jingkeli ke bangakwa bafin bu mentakat mengadang keren. Hakanu ke rukam ngan scam. Hakanu ke rukam U Blei u Pynskhem ngi hakai Jingiaroh baru. Hakanu ke rukam ngi don Jingiaroh baru Blei, pada hakanu ke rukam U Blei u establish ke jinget. Lani kata ke bagian zaman Syiemlieh ngan peni vino Solomon. Namar wat ladala kayu Solomon ke ying Syiemlieh ngan ong biang penban ke jing Pynskhem u kawan hadir. Fingan peni pi ke ni gawai. Bau David agawai ke si ngakwa ba finyo ke ni supet singa da ke bau buram pi tem nem agawai ke si ya thu ke Bible ko ong bau David ula janiap ula skotho ula temen kla der tat ke si bau un selek no ula dep skotho i gata pi tep agawai ke si ukhat ban sneng ban kraw yu Solomon ngangai ki kpajungi ki shaile i gata. Dau khat u David uan u Solomon ong ali ne khon janga Solomon ngangala de ke pot bangan lek no bat ngala di ban yap ngakwa pa men yo e gani ke jing sneng ke bangan ayame gini de khat ke baning kong ki snow tenat ba ke bau sneng na du de khat ke basan ke snoma de gani ke bangakwa ban kren ha ke pot bala wan u Solomon vite u ong no David wang pet chine khon namangan sayap no ngakwa men le e gani ke way ngakwa men de sumar ba e ki hukum jo Blei ngakwa men de Ri-Bhoi e ke an jo Blei ngakwa men tip e ke jing bishar jo Blei ngakwa men tip wat e ke jing pla jo Blei ba u da ong e gani ke way wang ngakwa men ya e ke lenti jo try de sumar ba de tray ba e ke kam jo Blei ong lang bat nga hallelujah skau tenat e kata wang melakan mau ba wat Moses ru Solomon ula kren teme sepang jungi keren David you kon. Wang mes ngau tu Solomon bawat Moses ru ula keren sepang jungi arngut ngasih ngau bang kata. Pi kipada ni ki prophecy kipada deji shanu Blei ngakwa finiai bat igato wat nem klet da lelai ru namakan rap if even poi segatong kabau Blei bo yang abadi pi. Wang umni wang wat Moses ru Solomon ulat ho ini naman taga ying jungi bakat sebangi pai ngin roy ngin long ngin seiso wang wat nem klet igata Solomon bat ngani tho eme Solomon U Blei ulat ong nga pa jema nga u David u ong ta ngap ngada penwandur ini ke story wang yang ngaru ulat ong mdai tangi Moses yang ulat ong umni balada ki kon jonga David ki yat bet galenti jo try Anam do Syiemlieh haga cat Israel naga yeng jauh David. Nganga shet ngat ye kene belada ngidon naga Nonglum jauh Blei bat ngimpen ken ye Nonglum Blei u Blei tiang tiap ban ken Taiew ngi syak bakrau. Menu benong amen ni kata Ktien. Wang u David u Solomon wang pechne lada me yat bet ye galenti jauh try un ken Taiew me ban ngitip lo diga story jauh Solomon haga jingiasyllok Blei ula ken Taiew shisha. Ong lang ban nga amen. Rei gesi bakadut namar upai sige jing shongka soman ke bamdai u bakla u yat lat no Blei bat u Blei haban kini no ngani thoi pi ke jing kini jong Blei u Solomon ni tu ki hima baro ke dei tang na ke dau bau khlam ya chu galenti ke bau pau ong fi ngan da kren ni kene ngan rush bau David do la khat u Solomon skau tenat ba nga ngasi skau tenat ni jing sneng ngasi kan mau I papa le jong we papai la don bau try ila let no wat akapor bidang klan bhai chai sneng kham tam ka wei ka Taiew sakma arlai Taiew be in let no show try ngai shong bat isi slamba hadu bagi bahieng ki klam not show wat ban keren ki don sepo yeng adon sejrong bai papa I keren ni ki ktien ki bangas ngau tho wat ma iru ila long ready ban yasham no ban let no show try Barabai sneng ngalong melong ngadok not namanga kenmau bau niru deu brijong Blei David u sneng lagi jong ki kon kam tam u Solomon u ong mahaban yat agane galenti tamaga banga ngau lengo pat dai gane gawai bau ong pechune Solomon wala ngala sneng ye me daga bolong positive ka bas ngau tenat regan wan ra ye me gane gawai jing sneng ka me kwa ma mendes ngap ha u David vitep ula dep tep bau Blei un sapelong u Solomon u breu start hallelujah Wang kalkum ke jing start jong me le igini ki breu ujer kerteng ngalada pule ne takadau ngaklem seliawat ban pule jrong ke Bible mentan pi udah ongum ne passionate Solomon wat nem klad yo jawab une udai ubalale palat yang nganga sai lengo ye kata
bau David ulai ong yu khon la jong uang Pyniap you know brio begerteng Joab uang wat nem klet yu Shimei uang wat nem klet gi khon jong Barsilai lan if you smart pulih Bible kadang ke story ke bajrong ke bangam dan por ban keren hang ni ngan ye thoi fi yo lang ban ngarung ha ni ke story ha ke por bo ulak jan yap tiu David Ukraine gi Ktien gi bekhor ngan ong biang sejisen ke bathok ke testament ke berim ke skoma nrei ngan ye thoi fi ka kham skoma arsha yang i ha ke testament ke bathmai But wong Solomon wat klet yo Joab uni ulale persya nga but Pyniap igini gibanga uwe do Abner but uwe do Amasa sama mo ngan wan ra ita ke story yo dan pren jungi gibam pulih Bible ba finda shaskor nga pi filaban batai gi weru klem da pulih Bible Fite wong lek komne Solomon wat klet yo Joab ulale palat wat klet yo Amasa mak bing awat klet dia Shimei na tade wong wat klet gi konjo Barsilai uni Joab Pyniap yu Abner Pyniap yu Amasa Pyniap yu Absalom ba David wong wat syak baga kli nyole ngasi sumai gata kamot ulat teman ni mat Joab wat syak baga kli nyole kan lech ka tliu jing tap daga basok wong yo Shimei ru komjo wat syak baga kli nyole jongu kan lech ka tliu jing tap daga basok ngalingo kajing Sngi hugum gata ngalingo try balai masya yu David ba hagi ski ba khadu Ukraine gi gintin gi ba khadu ga jingem ga pertai upha ban Pyniap igini gi breu pitep ngangan ye thui fi nganga perkhat sha nganga try ngan kren kum no igini nang no pat ngini kren igini nama ga suma palat Bau Blei wong Pyniap yu Joab Pyniap yu Shimei Fitip ki Shimei ya Bible gidan palat si pongut ki brio ki begerteng Shimei nganam kren di kita ngan kren tangi we brio begerteng Shimei brio konjo gera fi nganga perkhan ngong pleng Solomon ai ngo yu Blei bau da sha skor kendang ya ukpal jong David ngada sko bang ngani we bandal ayap David fitip Solomon ulai sa puli nganam puli syuk kadang jerong saya puli hieng kena ke homework ke fi daga babura me fi baro nganam puli syuk supet nga David dalay Solomon dalay abu David ngas ngobang ni ngakwa kom ni bakin mi ki khon ki ban sha skor ba ye ka jing sneng jing ba he basan bar kin da lero ye kata ngakan mau i papa yong ga ngada nget ber ka jing ai jo try ngin le ye kata fitem na Solomon ong komta papa kumta tongan le na baslang ubiang Solomon ngas ko tenat ba ngan suyetho short ini ke story fitem ne am uni Joab aga jingsi sha aga jing pulih Bible jonga ngalingo te bele David ulai kwa Pyniap yu Joab haba Joab le ude right hand man jong David finda pulih ke Bible ude commander in chief ude captain jong pat yopom ba ngan suang bai kom ni barok ko ke pertai ke por jong David ki tiang yu David namar bu dan Joab Uni uyale degi lais pak saus pangut ki brio marwai degi babon ki sipai uyang ulak ngasai perkhat bi gede ngasai perkhat hakanu rukom imat long untuk ke film China imat besui syok be besadok ha meno besilap itu batang wai waktor yu kon lo itu ki gang mero ujob ngasai perkhat degi Bible kata ke rukom ba pleng uni Joab udah ni ke bor met ha u bo Blei ula ai kerpang uya kon ki tma ban ngai udah la shisha tambah ke bangalingo pat kalong balai David ya uni paralok bah jantam Joab uni right hand man uni commander in chief wong late Pyniap bangawat ru na ke Bible balai udah pa Pyniap yu Shimei ngan penifi ngan sekren hakanu rukom u Blei un Pynskhem yang abri fi la fi kwa tip kata ong lang bat nga amen ngada ya lenti shwa coba fin poi shaka badai fitem nam nga wat yu Joab na Bible ke thok omne bau Joab hadin bula ya it baru David la ilang paralok ude right hand man jo David la sngo tenat ba nrei ga wei ga ski kadan ga wei ga jingja bat kane ga jingja kada pen sneu dor sendan yu Joab bat kada pen jengai sendan yu Joab no David hadu bau David coba niap udah ong Pyniap yu no Joab fitem udah wei ga jingja ngana me tho jrong bau no Joab ga wei ga ski ulai Pyniap uni brio begerteng u Abner ong lang bat nga u Abner
ngala juelap ini ke Ktien ngin sialap biang ngej ulai Pyniap unu brio bo David ushenia bergertang abna do Pyniap bangan suong ba yepi ulai ega bamdai ulai ega besnil do Pyniap ngan ye toi fi gadon ga jing skosi ba David udah yam ktang udah khot igi nong yam gitu gi lamen ban lamen udah khot igi to baro ban yam ktang ba yap unu abna namar ba une u jawab udah Pyniap Pyniap ngan ong ba unu udah le snil udah Pyniap unu jawab mdai tang ba kod kata Pyniap kat iu Absalom menubuhkan mau iu Absalom ong lawan nga amen fitem nga pulih ke history jaga Bible nga ngait pinam long boring Pyniap iu Absalom ong nga Bible ba David ulah dap ong igi jong jawab pet mendalap iu te Absalom khon jonga ong David udang kena samlau te David ulah da ai ke jingmane ke bejor ong metang sulap iu Absalom ngatip ulah le persyak yang au David usim jong pi ulah mut ban kene ke ket jong au David ngatip ulah le ke bamdai tangba jawab la melap iu Absalom le jam iu what nem le ulah da ai ta ke jingmane na ke Bible le jam iu Hendra wan une jawab fitem nem ngalingo une jawab balai long gum ne ngasalap agawe ke Sngi ngan se toi fikat mengadang Quran fitem ye ke Bible ko ang ka porbo udang syong kulai udang syong kashor ang de Ktien ke si peka but syong but usakut al ding sning une Absalom but ke Bible ke bo sakut ang ke pertai ba ke kynduh ke klem kynduh u ka mut ulah sakut ke khle ha po ding ba ulap we kena samlau ang ne Peleng u Absalom u bamut ban kini kat jo David ulah sakut marwai hau ding sning kiwan ye u jawab dewan ye u jawab u angam ne haba melap u Absalom ulah sakut tebelem Pyniap u hangta ong gini kena samla kumnon not ban Pyniap haba ngilai ngau ye ga hukum jong Syiemlieh David u ong le jam u Absalom u khon jonga wat adau bakla henrai le jam ngan ye fi ai ba ka dot no jingi kan long kum ni la don ki bamut snil ye ngabari fi nginem kwa ban Pyniap put ngin le jam ki ong lawan nga amen sababa what ju kwa Pyniap put da ka bamdai ye ka bamdai namar pin salong mu jawab pin sayap fitem ne am no wan jawab ong itu isam lagi balap bala sden hang tai us Absalom umpat diap dang su sakut halording dan sakut halording wong blame Pyniap kini isam lagi ong ngem not ban Pyniap mau David ulah dap ong wat Pyniap wat nem kata wat le fitem jawab ka jing do no ruang ngamla ban syong slam bat pi ngan le ji Syiemlieh tuli gi som mau de bro berat ba bala ban ikon fitem na Syiemlieh tuli gi som bat som bat bro lai tuli na ka shadam jong Absalom baru yap be jo ndela wan ye tho yo David bau Absalom ga jing sha udang dai ban kilap yu budang sno alordeng udang dai ban ndre wan yo jawab som lagi som lai tuli na shadam pay bela but ndela pay yap be jo pitip ga jing yam jong David sachi se ladap yam shobai Pyniap yu abna dau jawab hadabu yam na tuga jingyam ka boong balai abna mayap na ka jingyap ka ba bit menta yam sila menta unu Absalom udah ong tat ini ka jingruai Absalom ukon jenga bangan jinda shimye ka Jaka jome ngan yap mangau David ukpa jome ka Jaka jome bar fitip ka don ka ni ka jing pat dok no jo David la fi shai hadu ong ta ong bat nga amen mga wanra jrong ka story fitip ni jawab umap ya ka hukum jo David bau ni Pyniap yu Absalom kabas ngosi lelai dai bau krempat sange ni jawab Pyniap si wei brio begerteng amasa fitem ngani tu fi amasa ga jing pule Bible jonga udah konrut jong David udah konrut ki nephew udah Ktien pareng udah amasa ngani tu fi haga jing shisha amasa ulah mot benile persya yu David bau David udah ni ga donul kpa umap igi balik snew yu hallelujah do map yu amasa ong pechini amasa me malale persya ngan ring map ya me ngamap ya me fite ule gom no David wang amasa ngan khot no ya me kon ru jonga ba men shong no aga ket haga ni ga post haga shuki komu commander in chief u captain jugi patya pom haga Jaka jong jawab nama ngamla sha sho yo jawab David wang yo jawab ngan replace ngan remove dame amasa
Bagi tem ne mu amasa ula kemen ni kata ke Ktien bau David umut ban penlong right hand man no yu amasa ke Jaka jauh jawab yo Sngi jawab bagi skor jauh kiwan rak khubor kyong jawab melayo Sngi bu Syiemlieh David umut ban replace no emedo amasa bagi tem ne kami ke ni ke dot note ke basneu na jawab hagawai ke por bau amasa dong lei ban Kublai ban wish yo jawab ye thuk ke Bible ngandam da pulis yo jawab ule kum de wang ai ke khti usim me ngap kong usim ne ke kenja beard kum to du usim wang ban do re ke por bau jawab ukdop ban do yo amasa kong amasa klam i ba ke khti jo jawab kala don ga wailam but u ai ba ngak na ke po jo amasa kami usnir shabar bu yap jo usa ong ne David yo Solomon ngaba Solomon shabangan yap ngakwa mentip ini ke story fitip u David mdai bo shun ni Bril u shun ni Jinglong fitip Blei yang ngaba de pi shun ni Bril u shun ni Jinglong di bam internet menung amen shun ye noi noru u Blei u e yang ngaba de pi kumjo hallelujah fitip dan badom ba ong ba u Blei u e wa di Nongpoh kumjo kumbo e ingi bela sigri Blei hagawe ke singa dang Iasnohkti i Taiew i bas ngau hok le sing am tip belai tip le dom ngonga u Blei e duna e tam i gite gi bampat Syiemlieh utrai bani pi yong MP kat ning a sigri Blei un e kumjo ba gite ngong kumjo bani mla pdiang ngong na ba u Blei ula e kata mdai tang pi ya ke percaya u Blei u e henrai u isi ke Jinglong ke bamdai na ta dau ke ni ke jingkren jonga nganem penra me noi nuru ngakren ning kong elade bangan ong bai kom ni la ta gidan ki Jinglong ke bamdai tongin ya Pyniap baru Blei un sa Pynskhem hallelujah fingan ni tuai pi ndalawan ni tuai jo David uni jawab u Pyniap u amasa Syiemlieh u Absalom u Pyniap u Abner ngani tuai fi ngalap na ke ni ke wei sab-sabamo ngaba ngalap na ke ni ke wei Pleng kapun ke jingpun ke besniu hau jawab na kawe ke jingja. Bau dan upara jau jawab u begerteng asahel. Ubau abna uhapan Pyniap nama bau penwit palat uni upara jau jawab ngai finem kelumari gini gi kirteng. Saya pulai biang ke Bible yang uni jawab udan para begerteng asahel uni asahel usyak Pyniap hau abna namar bamban sin mau penwit palat benda Pyniap fitip kapun gitu gejing sneu apa jauh ni jawab uang up on the yok but Syiemlieh awat David Syiemlieh snap chu ge ru nganga syai ongom ni kedan gani ke root of bitterness kedan gani ke Bible ke ong utiet jang gejing ketang sabamo sabangan ngan keren dia gani dan ke Bible bergong utiet jaga jingkang the root of bitterness fitip karungkan san uni utiet jaga jingkang hau jawab hadu bau pun apa daulapun apa fitip nam dalapun kasyet pen matla bagasyet pen kelut hadu bau myo skau chu ye ke hukum jau David uni Syiemlieh chu ye ke bahayang jau David u Pyniap baik nepang nama kadang kani ke jingpun ke besniu kani ke uksang jaga jingkang utiet jaga jingkang to ngin dia page na ke Bible coba ngan poi biang isita page kloi bat nga page coba ngan population lagi Ephesus manga ken mau menta fin de page ni ke Ephesus ke lenong ke besau ke stiu Paul sigi nong Ephesus ke lenong ke besau ke dekat ke life way ke ongom ni to bread not na pi ke jingkang baro bat dia ke jingki bitar bat dia ke jing bitar bat dia ke jing kau bat dia ke jing krenben lembak ke jing pensniu baro ong lang bat ngada ke sur ke jam ong bread not na pi ia ke jingkang baro ia ke jing bitar ba dia ke jing ki bitar fitem ne amang ne ko ong wat dia ke jing kau ngai ke ning enam keren pet bat ngan ke city sigi Hebrew fin pet na sigi Hebrew ke lenong ke bakhat ar ngan pulin ke dekat ke bakhat sau fitem ne am ke ni ru ke keren khat sau khat san ngan pulin ter ke ongom ni tu be brai le fi yo na ke Bible Hebrew khat ar khat sau ter ke ongom ni uang be brai ke jing ye ke jing long sok bat ki brio baro bat ye ke jing pen khot klem kata unoru uno bio iu try uang ru ye ke ni ke Ktien ke bang haban pikir uang da ke ba khmi bnia yo don unono brio uban omkot shi ke jing ia jo Blei namar ba yo unoru uthed jo ke jing thang udah mi slun bat udah pen khuslai ve
ong lambat nga utiet juga jingketang. Fingan keren ni kan ni. Kani kan orang gabon damangan keren tanggawai. Ficem ni am Blei la sya ya utiet juga jingketang. Manu amen. Ngangai pinam dom bang keren ni kan ni. Ficem nga keren ni kan ni namar ngala sya pen ketang, bat ngala ju pen ketang ru ibreu. Nga keren ni kan ni namar kala pelat yang lagi por gibala kham mensyua. Ai ngo yu Blei bau dan ni jing ai bau penla yangi bangin map igi breu. Haleluya. Fitem ne am ngan kren be yegni pi u jawab udan yu tiet jaga jing tang. Finda pule what you shimai ga Bible ngan shi to short if is a pule ga Bible. Fitem u ne breu begerteng shimai hagawe ga si ga por bau David udang yat bagi sipai jong u. Fitem u mi kan sanu ne shimai u ne breu begerteng shimai u mi fitem u le yu. Nga ngalingok kau umi kan sanang tay na Shillong lom. Usu kawang mau yu David. Na tau kawang daga kti bat dagi pui. Ong ga Bible udah tim dagi jing tim kiba siapa pelat. Udah ong kelek no mame David nang ni. Pite uni pat usu wa dong wa dau yu David. Nga ngasai lingok sumi na ayu ni. Pisai lap na em. Pisai lap na em ga jing em. Ba sumi manur ba su wa dong kum no. Kitu gidi gi shimai. Nga wat yu ni shimai ga Bible ngalingok ne besumi hakpol bu David udang don ga jing klumar David udang pet namar bu teu Absalom umur ban ye Pyniap no ya u ban kedan kate ga jing le persya yu David isen ai ba David udang mere udang perkat ngan le kumno ngan ye khon bagi khon le jong ru kam idei tamba ga jing le jing khon ru ga ba isatmet dengan le kumno ngamla fite udang ya yu David shumi ne breu gerteng shimai usumi ne ai usulen su kawang digi mau kawang digi kti digi pui ban ke Bible ko ong udah ong tat pet mame David wang balai me be nga wang ka jingiap jong sol ru dei na daw jo me ka jingiap jong Jonathan ru dei ga daw jo me bawat u Absalom ku aban shimno ga ket jong meru de na mar ba mem ler me wa shumi uni u bu criticize be mi uni bu ku do ti be fitem de la sha ko do tim do ga sai khta ba khta ba nga kren ni lede nga ai buram shu Blei te bon bagi bro basai pen bej pi nga hangne ba hangne bagi sabar nga sa yo sngo ju bon bagi bro pen bej siong dan bkhot Ivan dan bkhot bai van dan bkhot pastor dan bkhot laga jong nga shu sngam bej pi yang ang to pi lem to kam dai gum to na ta de pi ong sdo gum to balai pi ong gum to na ta ka khti Shillong balai pi lem to na ta de balai pi ya churu shetai ta da pini ngam tang la kham tip Sngi kan dia ma kidan kishimai kibangadang persang ban map kat Balang dan kibang wat ong kum tu wat bu kum tu wat le kum tu wat kren kum tu dan le ba ong wat kren palat sepang ilok le jong nga katarung haban das nga ba dan kibang wat le kata pitim nem kidan gini giba kedau kti henreng ani thui pi nga set sem gum ni baladak tu ka jingkyrkhu ka Taiew nga priang daga donor baro Nrela dak tu ka jingkyrkhu ka long shimai tengah suya be kamu David don't give a criticize ka long constructive hallelujah ka nga priang daga donor baro don't give ong ka body language of ka ikir tengah la kampen jejai nga sai pet til de dang ladap kran kum ni sibet ye ngan pet biang ele de demar yo don de ka ba ikir shisha fi la daga dai ga batai ngan pudiang rela daga klam ikir te pet ma fi shimai jetai fitem shumi na era ngala dem ko siu ye ngala duai bo Blei un yarap ngan kren daga jing ai un Pynskhem daga pudiang shu sha kadok ti ban ban shu ga tuom long ba ngan ye thoi fi wang David balai mo me pat fitem ko ang udah permi pui ko mo udah kan jat kom to uni udah le kom kitu ki fitem ngane thoi vi ki dom segini ki nong bot jo David ki ong ase Sohthri de history jo Bible bagi ong David suim kan rat nyimla sha su itei mangala ikendo we breu ba hakpor we pastor jungi isa kran khor ba pelan utau la it pelan di pastor jungi ngarung nga it hi tamba utau la janda khti ngom dai ngom ta ma fitip ngi it igi nong elam tamangim su defend makan sekala colt
Ngam mana bayok kem ya kata. Haba unong elam uklem dom ngi baya buat lang pa syuele dom. Wan gini gi sipai jong David ki angom ne. Kyong ngim la sha sho ite shimei. Fidem nam la sha kyong in lem no. Ulang amuk sau kita ani ki keren kor. Fisai lap am. Bagi nong buat gi sai kam long extra ba tu noi lam. Lada sha ero ru. Kena ko jingiro ba sha pelat ru ni gi nong buat, di sha ben ru ni gi nong buat. Tadang yaban pikir ba kita keren kor yo tu shimei. Fitem ne am ba ka Bible kong David wang le you. Aji so bang la David. David unang fi ban painot ni gi thma gi bom day. Hallelujah. Bawang le you dap situ. Wang yo ka David ubanang ngan la pule bahai ka tu wang gum ne. Yo ka dei si siapa no blei. Wang sugum tau David. Yo blei usai kenang usimei ban kedau kenang nga te blei pia dom. Ha ka tu ka klemat i mau David u klem dom. Tang mau la dom. Ah ka pindan ni ke jing start ke bagan jablei. Bawa dah pila dom ru, teman naik dom. Mak mana boyo kata. Fitip ngai kata ngala learn dengan jing ai jing utrai, badang ngala dom ru ngam dom. Ngai buram si utrai, ngakren ni yang kesam ngakren ha office bangadon, ngakren kat sebangayat, wat haji seng ru don bapendom, tawa ngam dom. Ngai boleh unbu jingka agak sentur. Fitip ni am ni tu fi ulah dom. Namar daulah Sngi pat you selawan Pyniap buang Pyniap itu simei. Rega por badang jaga tu ke jingja wang melelai ngani tu fi pide benang ke ni ke principle na ke Bible. But lada fi dom what dom ki breu dom ke tu ke jinglong ke badan ki breu. Long ni ke. Ye ki ba it ba thon ki ba yo pang ke jing pang ke ba ma let's say ke cancer ke ba Ye ki tu ki breu pi it nrai pi isi ke tu ke cancer badan po jengki. Fim la sha nga ga por bi papa yo ga jingpang fi ngam la sha apet yo ga jingpang I papa nga isnai nga it tamai ga tu ka bam na sa po ngam la sha nga I plang u blai ru pet kom tai ngi yang I u it lot la ngi biang na ngi biang ru blai u it tang ba la dau yo I ka bam na po ka bam internet ye ga tau blai u ang dai ban Pyniap. Hallelujah. Na takadamon omay kumni, la nakadai bingin tay ka temple, la nakadai bingin yo jing start no blay, ngini Pyniap, ya kabadai man Pyniap. Fingan omay kumni, kapaning kong tam Pyniap yo thet jaga jing thang, manumon ongman nga amen. Pihak man Pyniap yo thet jaga jing thang. Nga Jingduwai la di gani, mano try la nama syam yo thet jaga jing thang, wengkloi try. Nama fitim ni am syuting ko de. Hayeng ru syumi jing thang wet. Shabaru syukumiting ko. Wada ke jing shikri blai ru kumiting ko. But teng la na pim pikir utu tiet ula so syapo ngakwa ba ngini duai sibit bala dan ngunu ke jing jaga bala yang aba de pi nginam island ba ul tiet joga jing thang ul sam syapo. Ngin se duai sibit de kata ngalap bau David mdebo isi yo jawab u it mdebo isi yo shimei u it fitip tangawai la sha yo tiet joga jing thang uni shimei gong udah tim de jing tim ga bamlong we ngan ong ifi tongin em shu parep bam day yeno nama shimei u parep bam day yo David wang sol u yap na daw jong me fitip em mdai na daw David u yap sol Jonathan u yap na daw jong me David kam day uklem yap na daw jong David figi yap na mar kidon la jong galinti ga bayat u blai udon ye ga ban bishar ngan ye thoi fi ngalap ye ga way plang ya Solomon klem Pynskhem ga jing long sim wat ye ga hima baro ga way klem Pynskhem ga kti jong Solomon tat undaw la Pyniap ye ga jing long jong jawab ba ye ga jing long jong shimei fi ngan obai kom de to sing in Pyniap ye gani ka baktang tena po ngan chu ai tips kendiat ka bangala ju pentroi kam yela de ngan ai la ka ai menta ka Sngi fitem nga che le kom de ngala I kynduh si bon ba phi ka baktang ka bangam long ban tho bat ngala pen khang rui gi we ngala I kynduh ka baktang ka bam long ban tho bat nga che ye kynduh wat ai gini gi Sngi ru ngadang I kynduh ka tap wan si tap wan na ta ka daw ngi em ka perthai ka badang klumar ka badang dap da ka jing Kelumar, sekarang ia kynduh ia ketuan re, I ngo you blai, bawang wat shapting namaru la job.
Tiap dia yang mana tuai pi ngasih lab ni. Lalu kadang ke bak thang hanga. Kadang dia ketu ke bak Sohthri ke bak thang namar ngai kynduh jingiaroh ngalap kum ni. Balai ke Bible ko ong ngai ke jing thang ke ong da uthet. Ong lang bat nga uthet. Ko ong the root of bitterness. Fitiap balai ko ong the root. Nah ngatap ji kai kendiat. Nama kadang ji dai bak jing thong jing tap. Fi umsuk thang brio. Lalu fitiap umsuk thang. Fitiap haga thong ketap cek don baik ke kynduh baru sembai. Ong lang bat nga amen. Fitiap haga guru kompat utu uthet jaga jing thang uyo ban san uyo ban seisok ke Kristan. Fitiap uyo komno. Fitiap usembai kedai ketu ke jingmong. Ketu tu ke fisya syak penmong. Mdan de wairu brio bodan hangne bo klem syak penmong ngam ngai. Ngarung la syak penmong piru pimong sibot. Lagi dau gi bebot. Fitiap nam usembai kedai ke jingmong. Bat ke kynduh kedai ke donor ke bam lama. Ngarang mai gumni ke Ktien English the heart of hostility. Menurut bayo ye kata ke donor ke bolong persyak bete ke bam yahap jingmut bagi brio. Pesini lada usembai dai ke jingmong ba fi kynduh. But pi klam pen kuat ye ketu kedan seka donor pat ke bolong hostile lagi brio ke bam ye dai ke ba fi long persyak bet pi tem nam un Sohthri de shisha ketu ke jing thang ngan ye thoi pi le kom ni manu bakwa bakan nam Sohthri ke jing thang. Setiap ngan IFE degi tips na Bible kan mau gini ke way ba pinda syak penmong kan ru kamat dai ke abuse ru kamat dai ke sexual abuse ru ngaboi gi gentien agani ke jaga bekentang kamat dai ke bala pelat ru ngam kwa ba fin penlong ye ta ke jingja bahkan kam crowd ban ye ke jingi dai jong pi ba blei benar amen ngam kwa ba ke jing syak penmong jong pi jong a kan long halor ban ye ke jing jingiaroh try ye ke jingi dai jingi baru blei nga shed bo ke tai la dia bang bo ungam dai bang klom dai bang serong ngai thot la kala jong experience bat ngai ibo blei open la ngan ye thoi fi un Pynskhem de shisha sama ngai shed pe mau la dia bang nam alat ye ke ba penmong nga bakan kta ye ke jingi dai jong baru blei hagawai ke Sngi ngan ye thoi fi ngalai kan ye ke jingja ka ba shisha ngalai ye gawai ke yeng ki pa khot ngalet ajing sang aklem trelet dangalet kila ya ap ngarung ha ke yeng dangarung ha ke yeng pitip ne am ki thu i jingja dlai thu i jingja ki wan arliang mamla na sini ke liang bat na sini ke liang ngada na pedek de ki wan arliang mamla na sini bat na sini ki thu i jingja te kala shisha pitip ngamdon kin tien sho ban kren da gumno ru ngasui i ba i ka Ktien U Blei tangawai ba vidon kambani map keren tai kata ngam fi kwat enga fi kwat mangan ai jumot ki ong hot ki bai van ngi khot khnang i pin mangi kwat ba pin ai jingmot tengah let ban ai jingmot nama da kila ai permission ngi kham pentri kam ikhtiaru ban nga kham kren kham halor kendiat tengah ong gomne pechen ni da fi pedang ke ai jingmot jenga pin hable gomne uni obakla na ni Shillong mamla uni ban pen map kini ki ba syak bakla kini ban map teng ini Iasnohkti bring ngi kwa i Ktien jeli jom dan ke por fiap anak hap ai bet dan bangong fiapan map bat pipina ban map ngasu amet tangkum ta mangatip U Blei kwa ban kyrkhu ge yeng jong pi tambah ke jing bami map kani kalong deng pungkyang ge jingkyrkhu jong Blei bat fitem nam ngakli kani ke liang ga bakila ke bakla shisha ngong fi da kwa da ke donut barok ban ye bet kani ke liang gong hot kau ngada kuat ke dok nut berobai bantak nang ngikut defingi kuat ban penbet nak mlong syuk kamien kal along dujok ayeng ngesam ngim ya long syuk tengok ong pide ban pan map dak dok nut berok ong ba pinde melin syuk ngala along ko mutu ba pi kenaret ong melin syuk tigia penbot tidak ngala keren pat ye ni geliang ngong to sama pi gai ngong map ngana mut try mangala Iasnohkti ngala keren dak kham ngana mut try gen ong tongin map kiong ngimap ngai long baset dukak ngong fi map pi pak khot li ngai sini the map ti ngala dum ga bui ke start nama ngai iba sini siliang gila ayam sini pat yam ti kini gila ongi
pan maap ngi baklang ngi nemlen shu sini kaliang gi ong ngi maap fitep haka jingkut lat fitep ngom ne khabrep pakabrep e baro arliang nga bukti e baro nga try nga bukti shoi gini kibla dan ni ga donot ban pan maap ban pen ko yu thiet jo ga jingthang bukti shoi ki nga la bukti gila yam ngai gini fitep nga kombo yu ga ktien ga bamdai ga ma kombo la nga bo la ga bo try gini gi bam maap try gila ngomong ra india namang ngala long ngala kendit di bagi maap nga bo la ga bukti gini gi bam maap try ba ga wi skitikin maap ngangan mi no nang ni try nga ko man kta iki bagin maap pitip dadap tanga mi no nga lek no but nga sanut aga jingiat jonga bro ki kat tu kat ni Taiew ngala dap ong ti ki sa phone nga ki klam phone ha ka wi sing phone hi na magim phone nga phone hi nga shu ong pesne nga phone pi na marba nga nang kenmawi ka tu ka ba ngalawan duai je pi ti itaru na kata kaliang na sini kaliang mo pila Sohthri kita nak kata kaliang gi ong na kublai jibon ba phone na mangi ngim sonut phone ni pi tamba ngi dan ni ka khubor ka ba bangi ko ban di thoi pi kublai jibon ba ivan ba duai la ka duai kum to bangin map ngiru ngila ban mau pitep ngam te ublai ule kum no ule no ngam tep tamba pitep nem nga ka do no junga ka debet wat nam sha yo thiet jo ka jing thang ha yeng sam pitep de ki ong ngala map pitep ka jing kemen junga ngadang nya kali nga phone nak por ngadang nya kali ngadang lat por ngai don marwai ngadang lecturai por ngalawan pai nga phone dengan phone ba por ba ong ngalama nga site no ga kali pemtep ga jingkemen jonga pemtep ado ga no ga kemen ban yo snow bakim ailat yo thiet jo ga jingthang ba so thiet namang ngalap tangai ni ga wai ba David wong yo thiet jingthang jo jawab Pyniap yo thiet jingthang jo Syiemlieh Pyniap bidang la asya ngan ai segendiat bidang la asya tapi ban nga ar nga kan mau kan san ar Samuel tapi ban nga ar Samuel kan nyau le dengan bakla gitu kan riu kan nyau oh hoi kan riu tep ngan kren ni wei ngini duai sibet bau thiet jo ga jingthang u blei unda rat ding khong na ga ni ga Ri-Bhoi blei bat na ga yen ga sam jingi gi ba pet lang bara pet ban nga ar Samuel kan riu fina pet gani ar Samuel kan riu ga dekat ka ba ar hulai to ngan nem puli jrong ga ni ar Samuel kan riu dekat ba ar hulai kong gom ni kong te ga jing peni but jong u ahi topel ong lam nga u ahi topel unu de brio pe meta ga sing ala ai gi karakter gi ba bon nga nge pin nyau kor ga ni pin le puli shiyeng kong te ga jing peni but jong u ahi topel Kaba uju peni buat kita Sngi kalau long kumjo kumela ai daga jingkli naga Ktien U Blei kumta ken kalau long gejing peni buat u ai topel how David ru but how Absalom de ong biang bat ngai sajisin ong uniu breo u bagertang u ai topel manu bula ju pulis peni dak daga berakti tang kendiat saba figi bam berakti saba tiap udah uniu breo bagertang ai topel u bade counselor jo David udah advisor jo udah belak kamrang ba udah mangan ong bai kum ni lada fi pule bahai ya Bible wai topel udah brio ba biang ga advice hadu bagi ong kum ni hisin le pan jingmot no ai topel kalau ngba pan no blei sapule ya Bible kisai le pan no ai topel kisai ong what David rute kat ka jing crowd jo David ulai pan jingmot no ai topel lagi liang baro usai ong ai topel I see ga advice manga don kam piti no ai topel udah berubah kerau ke jing shisha. Dia uniu si ai jingmot bagi beriu kiong depan jingmot na uniu ai topel kalong tek umpan no blei hadu kat taki peniringkat na mau kerau pelat. Mereka Bible ke tu pelit bat ngah sisla sedin kalau nong ke bakat nyau pindah pet na tu na dekat ke arpulai kalau nong ke bakat nyau kong tiha bau ai topel ulayo iba om Syiemlieh kumbala pen ibut mau ulah tek jenni la ke kada but udah yang udah lece yang selaka Shillong jongu haba ulah penbet laga yang ulah pasi la dia ngai ga ne ngadum ga buat ga start abang apule ga Bible na ai pertai uneu brio uba crowd ga jing council udah counselor uba crowd ga hima jo David balai ne uneu ulai pasi penbani la dia Ngangalingo bagalenong bakan riu kita ong kajing aji mut jong ni kajing ai but jong ni kadai kabakat kamu blei mentang lenong bakan nyo tang sisla sedin kong dakim pediang ga but jong u dakim pediang ga advice jong u tek jen ni ga kada umare sisnong penbet ga yeng ndak ada bu pasi
Ususait. Nga perkat iganing angkom no kain kom takale ja. Namar piu iki news ngida sngosi ngi Jingduwai man laga Friday hangne. Man laga Sundays hagi Sunday gi bangidan Jingduwai ngi syait be ega suicidal spirit nagari jongi onglang bat nga amen. Ngi syait be ega ni menen ge sidang fondi we kme bayam yan mataga kon kan thai. Kabamot ban suicide kabla samla peka ke polis sabar siri dekhar. Ke fon nang tiagongan Pyniap. Fitip kada kajing sanot ini apa? Kada kata kajing wit, kada kajing linga. Bahkan ni ke suicidal spirit minta kesar, keselat, wat igi kon Kristen. Fitip ke linga, to singan kot bangin kam leba, kajing duai. Ini be ini ke spirit. Fitip ngasih lap kum ni, ba ngasih perkat fi ni. Bagi beliau kita Pyniap ila dia kadang ke spirit of depression. Katu kat ni persen. Kasih dong ke spirit of depression. Kita boleh ngakran ni kata nama ngakran ni ladi ngade ubala contemplate suicide lagi senam giberim ngala jan Pyniap bro ladi setang kendiat ngatip ia tu kesur baman ke baong mentoi show it doesn't make sense life is meaningless Pyniap ngayok skau itu kesur ke baong ngala ledru ai ngoi U Blei budang penim namar udan ke plan ke bakrau kita udan ke plan ke bakrau yang ngilang berok. Fitem nak ngatip ia kata spirit of depression ke belawan ke ngobang taban syong barwai fem threat let shay. Ngatip ke lam ke suicide ke suicidal spirit kawan mentah fi page igi status fi page igi news fi page igi media chu way in way kena samla suicide pitip kadang ke jing ling a nganga ling a dok kata ikan de fitem nga ibo ni u ai topel ru kat une te ubadan sijrong ubalaban council kat igi riu crowd igi jong David uni te udang suicide dang ba suicide ini gi ba syam lanot ru dang so biang hi ki ba syam pap syam lanot ki kwa Pyniap no ila dia dang so biang hi nama ka ndre Pyniap udu ni ubri ba biang nga wa dia kini ngalap na ka Bible uniru ude we ubrio uba klemla ban te la kam ia ga jing Sohthri jong jing thang ga jing em Findal awat ba na ka Bible fi ba smart play Bible se ti ya ka. Fitem ngalap dai wei. U ahi topel u dom yo David kendai snem ye. Kampat dan ki scholars ki bang kampalat ika kendai snem. Fitem u de ahi topel u de wei. U de u pa ye jong ka Bathsheba ka ba David u claim. But la sha uniu Ahitopel bau niu David ulai le ega kam sang haga jingshisha menu bikin mau wat ladau David ula bakla refikin mau gi kitab sam ula dapat download udah pan map udah kelabamut menu bikin mau ong lang bat nga amen sabamu u David utip ula bakla mendai bu yat laga yat kum u breu bam lelei em udan jing pen kynduh ula tip u bakla baga Bathsheba pitip bat ulai ega kitab sam udah ruai shoble udah yam udah pat download sapule kitab sam san pau san puai san puar udah yam u David pitip na what you Ahitopel ru Blei u David udah thok gi sam ngan ye thoi fi u David ula kelabamut ngan ongkom ni manu bam bakla ngia bakla tangba ngi deban poi bet shagaji kelabamut ngim deban chongsa ban Pynskhem ni ka pop ka bangile. Te u David ula kelabamut u Blei ula map henry u Ahitopel u klem la map ia ka taken ka bangakwa ban keren. Ngakwa pitip am u Blei u map henry ka ba ka de mangi bangim la map. Ngakwa te ba nginem longkom ni u Ahitopel ula dom udah bitar slai u David belated David melek syong ka ksiu jonga ka Bathsheba. Belated melek hadu benda yap sendan u tengah jonga Bathsheba Uriah belated David melek le egani fitip dak ka bon senam u pun ye jing yo thiet jonga jing thang apa ba findala pule bha ka ong ulai ken thi syagate ka ken hon jong u Absalom bat u ai ka but u Absalom wong gumne ong Absalom men saskor no inga ngan ai ka but menget em banganda ajimut nga ka long ku Blei Absalom ong hot u ajimut artli gi jimut ka wei ban penjak buram u David ula ken riang ka dok not pitip am nda Sohthri ka jing thang ka sik ken riang ka dok not ula ken riang ka dok not ka baning kong wang an penjak buram u David u ais ka wei ka advice wang ngan da penjot sendan u David henry ai ngo u Blei bo sei we breu bekerteng u Hushai maap inga ngala aisi bon ba ki kerteng meda Sngi sei we pat u breu bekerteng u Hushai da sei u tawan u taw u breu jong Blei wan u abejene
pejne Absalom David wan nem ko ngo yo Taiew Ahithophel nama ula ken riang ga do not wat la da uju ai advice ka Balang ko ba ai u Blei u deu ba kraw henry Bynta ula ken riang ga do not nama ula pun ni ga jing sneu po u kwa ga jing sneu jom David u kwa ban Pyniap no emen po ga ket ban ai no de ki wei ki jong Absalom fitep ndawan u ni baro ki nge yo Hushai ngan pule na kene khendiat tang khendiat khat nyo ar Samuel khat nyo gani di khat sao ko ong baru Absalom bar ki rangba Israel barok kilai ong bani ka jing pen ibut jong Ahithophel kadang la ka jing pen ibut jong Hushai unong arkhi marsin ong ki jong Absalom but u David bani ka jing I advice jong Ahithophel kadang la ka advice jong Hushai unia u Ahithophel nang pon ke jing sneu mlasha na lor ba ula le kum tai ka family no fitep mlasha ha ba khado fitep nam u mare daga kada u le chisnong u Pyniap elade ngani thoi fi u jawab dan kam man Pyniap elade sha Pyniap bagi wei u ni dan kam man Pyniap bagi wei u Pyniap hi elade ka ba mot kum ni u thiet jo ga jing thang hi u ra bet ya ga jingiap Data kadaungan keren ya kini, lagi beriau kita lihat bakla yang apa dia pi, lihat komunikasi ngada keren dega jing skau kiamat dega jingkir klik kini. Ngakuatil lada keladon keba palat, kala palat ngala Iasnohkti bun kibru kibong map so, ngasih pun ras conclusion komunikasi, shumap teman naya day so. Balai ngapoi sido kata ke advice lu, nama ngai kala palat. Ngangong ni map igi breu tamakat ba finya let biang te Pyniap banda ya ka trust pigi breu gina mun da map ya let biang kamut kumta map te tambak undem su thiet juga jing thang henry ya ka jing dai biang te up banda ya ka trust maga jing map kam de ka feeling ka de ka rai ka de ka hukum jong Blei henry bani dai biang bat ki breu apa do ba findela biang ya ka trust ki dai banda hiru namar davila bakla kadon ka jing seu ka dor ka khamrem so ngakren kamalor kan diat map ya nga pingan kan ongom ni lada syak le bakla fitip gitu ki breu ki balik bakla kilapan map te no Blei ula map te Blei ngi map takadang ngasih perkhat itu ke jurai ngila ban map kumbame map ngam tip ngada keren ke jing skau kia ngam ong menginem ngin ruai hado mengin la chi shaban ma pitip nang ni thoi pi ngasih le amne ngasih pen kemam ni tanggal among pelat ngasih ong kom ni nganem le judge mangan mau judge de Blei Blei umat le Blei kadang ke por ke mangadang ya lenti kam mensua ngong try membishar Henry kawai kisi do Blei ulas sedang pen kedong try nai bishar nama ngalap si ni kawai mengaru ngamdehi ubakom mbiang lot kadang itu ipi bon ba ki bidang happen baik wat ingi ngasih songkmen nama balai ban peni bang mbiang lot Nada kadang ngasih ken mau ngaru ngambiang kadang bakla ke Ktien kadang bakla ke attitude ke personality kami tenat nada kadang tu belengan le tau gini ladau Blei ulama ngaru ngan map ong lang bat nga haleluya fitip da filek komta utu thiet juga jing thang unam yo ban so thiet haleluya syukur mau ru gini kawai bagai jing thang ke jing em kadai ru mau jam yo Blei bun kentio ngasih ong dia ngana bu kentien ba online ngai ngu U Blei ru begitu ki breu ki le ben gum tu ya ki penmong ni mala da kim penmong ngam wat Blei fitip ngak poi sigani ke level bau Blei usha ban kren ni ke Blei da vi kren ni ke bas dang do ke jing wat Blei ke David ni nong rembam dei mentah kalau Blei la change ke dot note rengan ni thoi fi de na ka dau ki breu ba penmong ngas dang man wat Blei teman da wat Blei lap pen ban ni ke wai ke ba kham krau nga ai ngo ba plan ke jing penmong ke de mau jam yo Blei bon kan teu yang apa dia fi pe yo Joseph ke Bible usha penmong yeng u kelalong prime minister Egypt hallelujah pe David usha penmong yeng u kelalong Syiemlieh krau pe Jerry no ki driu krau jo ke jinget na ke Bible but testament berem betumai pin lap ki de ki besha penmong ki besha
le ben ki ba sha kren ben henry ki gi ba map la bagi map u blei kan tiu shijrong hallelujah ngai sei ong gom ne ngai sei Sohthri di ke ong joi khna udang khamrit tamba u khamrang ba imat u sei kren ne ngai sei yo men sem namang i sei kren bai tu ke Ktien ka ba ki sei ong mo ngi sei I men sem jubor de tu ke Ktien ka ba ki sei ong what you see what you Diengdoh de fisha kawang mau de fisha kren ben na ta fisha ban ben what you namang ki sei ong gom ne ba yo ding hiu ba mi so te ki breu fisha Sohthri ban kawang mau ita te ke ba long madan ma ya tip lut baro ba you ding bu mi so Sohthri ban kawang mau la tip lut hadu ba kam da im than chu i ta ke ji I men sem henrenga yo skon we khna bang khamret ben nga ong pe chine ba ivan ngala prakhat bhau mdei tang ba yo ding bu mi so ki kawang mau henrei phide ban tip ba ki ba kawang mau mdei gi rang ba de gi klong rit ka pen khia i dot dut changa ngong plang bagi simei ki gi klong rit si sha orang ba ngatrai un le rain ban le tu so orang ba menurut kawang mau uang tu kena samla bai bang wat ting nama gi ba kawang mau hi kita gi bilang kelong ngam kwa bagi ni kemen hang taru ngini duai nama tagi kelong bagian orang ba pi ngan ong ai kene gawai sule kene ga kren tangkat ta meta ge janmet bau David uang yu Solomon men hap ban Pyniap ye ga ban Pyniap baru bleu uang dalam ban Pyniap uang an Pynskhem ye ga hima ki ti jome pi kwa ne em ba ye ga jingkyrkhu bleu Pynskhem no ga ye ga sem jo fi pi kwa ne em ba ye ga jingpelat ke jingpen khia kena samla na ga addiction pi kwa ban yo ga deliverance ke Balang total complete fi da kwa shisha ga kwa ba fin nang ke ne bleu un Pynskhem ta ba wat sha yo thet jo ga jing thang bo un so thet hallelujah pi kwa ne em ba bleu un pen khia shisha pi kwa ne em ba bleu un da kyrkhu de ga jingkyrkhu ki ba Jingiasyllok play hallelujah pi kwa e ga ta ngan de thoi fi un Pynskhem shisha kom ba Pynskhem yo Solomon nren ngan de thoi fi Solomon u haban Pyniap ye ga ba de ban Pyniap ngan khot no ye ga worship team shikmat kat ba ga worship team ga dang wan shikmat ngan pen EP ga ne khandian supet changa nai long distracted fite ba ga por kene ga joga story ga por ba Solomon ula da bio ye ga te ga khat Syiemlieh ba David ula khlad once away brio khon jong David hi ku tang Adonija wan de gi buit thap jong u ban ye le persha mau kwa ban kene ga khat ka ba Solomon la yo kwa ban kene ga khat ka ba Solomon ka dei hok ka jong wan Adonija ule de gi buit thap de ule de gi buit thap umut ban ye shongkha ha ga tu ga yeng siem tang ban yo ye ga te ga khat ka jong Solomon ngan pen khot ga ni ga Ktien Pitem ne am Solomon udang shus dang ban yo dang klong ba ga jinglong siem dang shus dang ban shong ga khat de ta ga por ba ga jingele ka jortam la da Blei u yo i ba fi dang shus dang ye ga ba gan jaman siem fi zang ban tay ye ga temple ga ba gan jaman siem fi zang ban tay ga jingde jong pi ba du Blei Fisdang ban pan ni ga jing start no Blei. Fisdang ban yo ye ga ta ba fi pan dang dang klung ba. De ga ta por fin salap ba ga hima jing dum kan ye le thombor da ga barat ba fi. Ha ga por ba dang klung u Jisu ki jong herot ki mod ban Pyniap lo di klung ba ro de ga por ba dang klung ka ga jing thombor. Ka por ba Moses u dang klung dang shuka. Nama un salong uba krau Moses. Dia kata kapor baga men sim Jingduwai ki jong paro ki mod ban Pyniap. Kira ka jile ka ba krau. Tiap yang apa dia piru galong kom jo. Kanan kapor ba Bynta pin samut ban weng no yu tit jo ka jing thang ngan map no ngan bu shon ngan bu sni ngan bu not cho ngan map no ngan pidang stang ban le kata sapet kan wan ka jile ba jor tamba wat syap tiang.
mau Jisu klam yap ke jinglong keluk Moses ru blei ri waru Solomon ro ngaken mau yo Jisu bu dang chu sedang ke ministry dang chu sedang dang kelung ke ministry dang chu mi na ke jing pen baptis ke ba pen ngam mar mi dang kelung ke ministry dang chu sedang kawan ke mesem baman ba uha ban ye le angtu baru job igi jing pen shai baro ngan ye thoi vi ngan ai men sem ba fin na stang la shai na do mata gamet ban ong gani ga ktien kan ye rap kan ai bor bangan map no igi bales ni obat ngan pan map la dang la kum ba klai ki we ba bu thiet jo ga jing thangam kwa bon so thiet chapo fin da stang wat nem lingo la da kawan ke problem double levi nama ka Shillong kumta ringan ong levi wat tiang wat siap tiang wat han yat be chkhmat nama ngidon ke authority ke ikhtiar da ke kerteng ke jong Jesus Christ ban ngin job ngin satay ke temple ngin sayoy ke jing stad ban kan sapau ke prom jong play kerpat bavini yang lang dia ke beberapa mimpi baru agak jinarkan ke jom tuai tangi leban aingo Ktien U Blei ngin Syiemlieh tuai da vio jingkyrkhu ne Ktien U Blei ban ngin Jingduwai kerpang ngakwa ngin aingo lang haleluya haleluya abakopa aingo ig Ktien jame sedang ban aingo sedang ban aingo ig Ktien U Blei sedang ban aingo haleluya abakopa ngai ngo ig Ktien jame mentage janmet ke trai ngai ngo ig Ktien jame ke trai Jesus ngai ngo go pa ma ai ig Ktien ke jame ke trai me sei ig Ktien jame ko pa me sha bangin champang bangin skotho me kwa bangin poi ig Ktien jame ban pen trai kam ka ke trai me kwa ko pa namar me iet igi breu baro nrei try me isi igi jinglong ka bam de ya po jungi me kwa ban rat di kong go pa ya ga no jinglong ka bam long kham tam yo thiet joga jing thang nga ai ngo ime go try igi ni janmet ba me ai igi Ktien ke jame ba ga nget men pen kya ye no re no me ta ga met men pelat men kyrkhu men penim go try Jesus tongin maneo try thank you Lord yes Lord fitem ngalayos ngolupa fitem ngalayos ngolupa thank you Holy Spirit ye ga Jingduwai ke jong blei long sensitive yo men simako un khta yeno menta ke janmet hallelujah Lord ban khot you men simako fitem ka jingdon jong men simako ka don hagani ka por ga kwa ba fitem perkhat ye ka wai pan penle jimot ye ka nigal air ka jong men simako ka yang ka to wat pigi bodan aye fitem ka yo skau ye ka ba khlai ka jingdon can break the root of bitterness who thiet jaga jing thang men ta me ru blei un sei kwa fin roi shi pon kom ga Jingduwai ble jingmot persat lagi kom en simbako hallelujah Lord thank you Lord
The shisha try. Pan U Blei. Kani kada yang hilang barong, kada yang aning kong, kada yang hilang. Hallelujah. Ngi terang bantoy. Hallelujah, Lord. Hallelujah, sedang bandrung jika Jingduwai mensimbukoi. Tongin kiner gikti, tongin kiner Sohthri, benong bersat hangat, bersat lagi getrai. Hallelujah, Lord. Music kaya mian cukup rep daga baburong. Kita mengayo sengau nado pengadang keren ia ke Ktien U Blei ia ke Sohthri. Kini miet Kaba U Blei un pelat ya nuriano kabre bigi kemat akerban. Nado kinong ilam mado kibasya ilam. Long sensitive human siapa kau mau un ketai pi. Pite ban weng iu tiet juga jingkthang mla daga bor brio datang daga bor human siapa kau. Tangga jing syampang eka mla ban weng dado human siapa kau. Tang daga jing skau tho mla ban weng dado human siapa kau. Na tagadaw ngam expect beda ka jingkren jang akan weng nga expect bo man simakoj un weng ye ka bade ban weng un Pyniap ye ka bade ban Pyniap kat ba bidang kabre bigi keman fitib dan pre jong pi uni utiet jang jingktang ulayo Jaka dan pre jongi utiet jang jingktang ulayo Jaka mengiklam la ban map ia ka bangi de ban map nama kala palat tu kata kadai ka ba Pynskhem U Blei walada us ngau tho us ngau lem upat dot not ia ka tu ka jingiasyam ba jongpi re la ban Pynskhem pi ka jingkyrkhu namat pimla ban Pyniap ia tho u jawab baru shimei tuet juga jingktang God you Solomon jabun te ye temple bat ban yo jing start Blei ke crowd tam hab ban phap Pyniap ye ke bade ban Pyniap ke hima te ulamot ban kyrkhu ye ke ying ke jongi jongpi henry ke dan u thiet je ke jing thang u ba block ban u balong ding pengkiang te ulamot ban Taiew pi ke jing Ri-Bhoi
Rai dan ulio bablok ulio tiet juga jingkthang. Ulam ban kyrkhu ke yok ke got ban ke kamai ke ji ke jong pin rai ublok utiet juga jingkthang. Ngam kren ke jing penram mi do no nga kren ke jing e ban ke jing Sngokia. Bangada Diengdoh bau blai under rat ding kong shisha do men sembe ko yo no tiet juga jingkthang obala shok. Scam mga doon dyan Paul udah long concern ni gini udah ong ada kuat ba long establish David Wong yu Solomon mahaban long establish Wat kini ka kubor ka khot ye pimita bagi long establish ngin scam Ublay un Pynskhem mi ka jinglong jungi ki khon Kristan Und Pynskhem ke jing khot und Pynskhem ke jing ai und Pynskhem ye ka bagan japlay ba ka bagan jaman siam und Pynskhem kham tam ke jing day baru blay ulaban weng ke jing pang she second ulaban weng ke jing adik she second ulaban weng ke jing tim she second dan kapamla baru blay kamdan ka ba baru Kabam la baru play day uniu tiet jingkthang ubedan anga badapi. Bat Bynta ke janmit. Kini kini ke Ktien U Blei kabala pensawa. Ubala dan plan jong pi. Kiban ong Bynta gamit kat bapidang khabrem yikiban. Try weng no ngam la na ka bor breu ban weng uniu tiet jingkthang day setang mamit try. Weng no iu sang juga jingkthang iu tiet juga jingkthang ke jing jonga hayeng sem. Wada ke jing syekri blai Haga jaga trai Haga jing pulih bat lagi liang baro Lada dan na prejo fi ban ong Ngakwa atrai Bamenda rat ding kong si sendan Yau tiet jing tang bangan la ban map Yagi babakla yang abat bangan pan map Nagi bangan lakum bakla Kita blai tiang dia ban kyrkhu Taba la sha iga jinglong jong jawab baga jong shimei habaniap Pynskhem daga ba Pyniap mana ba kwa ban Pynskhem daga mid daga ba pi rai ban ong nadom daga mid try nga kwa ba men rat ding kong yu ti jingkthang kat ba bidang khabrep supani dak daga ba rakti ra joy yikti ra joy If you're right, she would ba. Thank you, Lord. Ngan khot laga khot ipi shakaman. Ngan khot laga khot sobagi volunteer irapen kenria kisuki 1 kloy pigi barakti. Kada gerpat na bata jong pigi volunteer ki parlok ba i jonga sobag kenria kisuki. Ngan khot na mga skotho ka dan ka impression na ka download bangi day ban bukti. Wat 1 kloy pigi barakti 1 kloy. Wat na miss yung ni kalan. Soba 1 chakmat soba yarap. Ka khot lang ikilong kami na ka baburong soba yarap. Ilong kami jongi soba yarap. Pigi barakti 1 chakmat 1 kam kloy. Dan na prejo vivim la ma biki kimi kikpa. Namar ki bakla. Mendaga siu blai un weng yu tiet juga jingkthang dan pre jo fi gi kimi pa pim la map su gi kon gi siu nama ga jing juga jingem ga jingkthang what 1 kloy jik mat 1 kloy hallelujah 1 kloy what nam le ran pigi barakti ngai ipi ra shibut 1 kloy hallelujah pigi baran shekte ga mala ga ba shijro ngai ipi rakti shibon what nam miss yu gani soba 1 lem shini chapo soba 1 la pigi barakti shite shijro ngade kerpat Wana miss yung Jingiaroh ngidon yung pastor gibasan Jingiaroh 1 shikmat hallelujah Ginabukti ipi thank you Lord hallelujah Lord thank you Lord
Pigi bawan cekmat bat pigi badang wan ngakwa pin sedang banduai. Sedang ban pano blai ban otrai weng not you tiet jingkatang. Ngam la shoot de bor priu weng not try me de janbit weng not try me de janbit sedang banduai. Sedang banduai wat pigi badon sigi jaga syong haying asam kan sebab pidon gi jaka ka pidon sedang banduai ban otrai weng not you tiet jong jingkatang de jingem. Hallelujah Lord. Hallelujah Lord. Gerpat dengan baburam bagi pastor jungi ibasan supaya yang lang bat ngangin ni bukti dengan baburam. Yes Lord ngai gedor ke jikta Jo Blei. Tong ini mani utrai. Tong ini sedang ban bukti. Hallelujah Lord. Thank you Lord. Trying a bukti go back. Tong ini sedang ban bukti. Hallelujah. Trying a bukti go back. Baka daga jing shna jome go tuai. Yega jingem go jong u ko pa. Nado budang samla kom ne yo u ko pa. Trying a bukti go try. Baka jing pen shle jom sim ko kan yo ban shna. Kan shna ga ba jiliu tam jaga do no jong. Kan weng yo thit jaga jing tam. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Trying a bukti go pa. I can toy ke jing pen shle. Kan shna you go pa. Ngadangit go pa kanam don shu gading pengkyang ye ka ba men kyrkhu yo. Haba men weng men shna yo new kid. Jaga jing tam. Pedang won kyrkhu ye fish. Trying a bukti you go pa. Aga jinglong samla jong ugo try. Ngai go pa uluet ke dot not. Nama me khta ye ugo try jisu. Try ngada plan do ye ngai jing besle bagan tot. Kan shna. Ye ga bijliu tam ga bamla daga khti bre ugo pa. Kan shna ye ga jingem jo ga bijliu tam go try. Kaba tang ma me ben se ba khoi mela ban shna go pa. Weng go try. Weng the root of bitterness. Weng you new tweet jing tango pass. Weng go try. Yes. Oh, but I jing tray Jo Blei. Thank you Lord. Pedang. Snayu meni oban kyrkhu kanam win kero. Trying a bukti go back and get klemat try. I got torch. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord God. Trying a duai go back. Vamen say no. Ye ga maktang barok go try. Say no. Ye ga maktang barok go try Jesus. Say no. Ye ga bitterness go try. Yes Lord. Trying a bukti go back and get klemat. I got torch. Could you been slack go try Jesus. I can torch go back. Kan shna. Kan tray ye ga jing tray play. Kan weng ye ga bam long go back. Trying a duai ye ga get klemat try Jesus. Say shna go back. Shna. Hallelujah Lord. Pedang ini jipen slap. Hallelujah Lord. Trying a bukti go back and get clip mat. I am a jing tray jim. Kan torch. Hallelujah. Pedang. Yes. Shna. Hallelujah. Holy Spirit. Weng ye ga baktang. Yes Lord. Thank you Lord. Yes Lord. Trying a duai go back. Pynskhem you go back. Pynskhem shwa ye ga men se. Pynskhem ye ga dot not. Pynskhem ye ga jing what chibat. Pynskhem ye ga met. Trying a bukti go back. I go back on you mau. But I know kidney. We never know no. I can thank you Jesus. Long kyak go try Jesus. Haba me weng ye ga jing tang. Me weng ye ga jing bang go try. Pedang ye ga jing besle. Ga kran ye ga jing kyak kran. I can thank you Jesus. Hallelujah Lord. Thank you Lord. Trying a bukti go back. I got toy. Yes Lord. Pyn slap. Trying a bukti go back. I got jing tray jump. Get a jing tray can toy. Shna go back. Tak pen koi ye ga jing tang baro. Ke ba ga khti breu kamla. Ke ba ga bon breu kamla pen koi me mega try Jesus. Yes Lord. Pedang. Toy. Hallelujah Holy Spirit. Yes Lord. Trying a bukti go back. The man I imekta. Yes
Yes Lord, yes Lord. Shna shna. What you can do juga try. Hallelujah Lord, hallelujah Lord. Try ada bukti ko pa men shna shna. Wengi bertang tu try. Try ada bukti ko pa. Kemam la show dengan bord beliau. Dari sedang ke bord jamai men Syiemlieh. Hallelujah Lord, hallelujah Lord. Tu priang. Tu shna try weng. Yang bertang berau weng. Hallelujah. Try ada bukti ko pa. Hallelujah Lord. Weng yang bertang. Weng yang bertang ko pa. Weng yang bertang. Try Jesus dengan ko pa. Hallelujah Lord. Try mention up. Priang. Hallelujah Lord, hallelujah Lord. Try a bukti ko pa. Ngekren ko pa. Iga jip pelajami. Ngekren iga jip penslet. Ngekren ko pa iga bord play men Syiemlieh. Kan yo jaga kan try that iga jip try play jami. Iga jingiaroh iga try Jesus. Priang. Lord, hallelujah, Holy Spirit. Syiemlieh na. Yes. Try a bukti ko pa. Iga naga jip try jami try. Kan jip penslet. Yes Lord. Thank you Lord Jesus. Try a bukti yung ego pa. Bukti kongo try. Bamin shna ego try. Beta mo mi obo ego ba chiliw tam. Beta mo mi obo laban penkot. Thank you Lord. Penkot shna. Yes Lord. Penslet to. Hallelujah Lord. Trust in Pynskhem. Hallelujah. Priang. Yes. Priang. Holy Spirit. Thank you Lord. Pynskhem. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Jingduwai yang hilang barok. Figi bapet naga online naga Pynskhem Ri-Bhoi. Ngi budan ni ke kamera abad shite shiga Balang ba shidrong tong ini kner lang ai Ktien daga baburam pi barok. Namanga nget kene gede ya barok. Kam dei tang igi bawan shekmat kene gede ya barok. Kabang ihaban pikir ngini duai. Bau Blei unyada unri un sumar unka unyoban seno ega baktang baro nama bagalong gading pengkyang ega jingkyrkhu jau Blei baru unyoban tap ega bagenja Blei unda Pynskhem ega ega hima
la Pynskhem gi Ktien jong Solomon yaga hima jong Blei on Pynskhem nga badapi sukner gi Ktien abakopa trying a duai daga baburam lang ya barok kopa naduk kinong yalam aduk ki basha yalam naduk ki badan hagani ke jingiseng gani ga hall naduk ki badan Shillong bagani ga Ktien bagani ga Pynskhem ka badan Bynta kan toj bagi nami nagani ga jingkyrkhu kinlet chigi yang ki sambat inda yo sngo kopa bala break ye ga dot note mau ko pa la penom la penluet no ye ga dot note ka ba ko try ka ba ga khti breu ga khlem la da ga bor breu ga khlem long hen re day da ga bor jong men sim khoj ko try ba ga da plai lo ye ni ga jing Pynskhem nga duai la de bat yang ilang baro try jisu ai ko pa ba unu thiet jing thang unam yo Jaka ko try ye ga jing jingi bangadanget ko pangin day ki bamap bat ki bapan map bat ngin day ki breu ko pa ki badon jia day bat me ngin yu ego try mem tieng ban kyrkhu yi lagi jong ki khon bangadanget ko pangin penkelon ko pa yi ki jinglong jo jawab bat ki jinglong shimai barok ko try nagi jingem jong ego try men penkha igi yeng isam penkha igi jingem chimet penkha igi kam ki jam Pynskhem igi Ri-Bhoi Blei Pynskhem igi Ri-Bhoi jaj ben rio bangadanget men yo buram go try jisu try nga shu alot ka buram shime amen but amen ngin rai si jisen ye to ga jurai ka bangi rai mentan persat nga syabangan syong ngin mane try persat ngin mi daga taga jingmane kadega Jingduwai kadega Jingduwai mi bat kabor ka jong men simko thank you Lord hallelujah Lord Ngitrang eme ko try Jesus Togi naga jing thapti ko bajam Sohthri. Hallelujah. Togi nong hallelujah. Sunset way our life. Hallelujah. 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 Togi naga jing thapti Sohthri. Shobangan ai gani ka Porsche I chairman jo gi seng ko finchu sha skor tang sipang gi gi artli gi jing penbena gi bangi dan penbena gani gi klipmat ka jibin mla bani kong gadai na bata ka jiseng samla mentau snam ngi klam padio ban sedang ga youth service ka jiseng samla ngi Shillong ban la ka second Saturday ba ka fourth Saturday jo benai ha ka porsan chiteng janmet agani ga Jaka tingin yo ban sedang no mentau snam ngi jiseng samla na do la si sajan ka khat Sohthri ngin don ni ka Thanksgiving service but ngin airu ga Ktien U Blei but ngin kham mane ru you try ga jingiaroh but ngin mane U Blei tingani where fi gi parlok samla wat gi kime gi pa long light loy bafirwan shaka jingkyrkhu gi jonga youth ministry ga youth service la sisa jan khat Sohthri ha ka por san chiteng janmet ngi long man la ga second Saturday but ka fourth Saturday ngada ong lang gi kime gi pa da ba buram soba ong gi khon samla jong pi begin wan sing ni ga Jaka
Hakapor san chiteng janmet la sisa jan ngin don yaga youth service bat mentau snam ngin beteng man laga second Saturday baga fourth Saturday. Ti sakawai ke jimpen bena kade na benta ka prayer committee kala penbet bangin ye duai ki join prayer shibon mentau snam na benta ka festival of grace ka bangin penlong Hamadan puluh hang te na hubnai October November kade ke jiseng ke barat ba. Tingila penyang ki Jingduwai shibon ngila e duai baharu na kaliang jaga prayer committee ngila dap duai hangne Shillong ru nrei mentangin penbet bakan lech po West Khasi Hills sha Nongston haga Sohthri jong benai March kamut new benai banwan haga por khatway bijing in stang chite sha Nongston te ngakwa bafin sha skor ban mang ye weri pilang baro bafin ye let lang kum ki sipai jong try mangin let ban duai na benta ka hima ga jong blaying in pelong sha Nongston haga Sohthri umach haga por khatway bijing step tingin ye let nang ni kham step ngangen makala jingai shithe te kajiban na kalong kumne ba kino gibran jingtmu ban let chekani ga joint prayer sha Nongston so bhai kendo inong yalam jongani ga jiseng khamtam jaga prayer committee pila ban aino iki kerteng jong pi khnangin sngo tho ban penbet iki kam ki jam ti vidon por kumba po shiteng banai ai menta ban ai iki kerteng jong pi ban nganget ngin ye duai na menta ga himau blei ba ngin ye I bagi Jingduwai jingi u blei un jubab bat ka buram jong u blei kan pau to ngin onglang amen. To kublai shibon na beta jo pilang baro ngan aino ini ke por hai chairman waso ngan peteng biang ni ke jimpen bena na kalian ke children ministry ru kadon ya ban pentip ba ke jingseng khana ke jongki kan sedang no naru kan ke Sngi utrai ke banwan hak posh teng kata naru khat santrik te la kerpat ki kimi ki pa bakin kan mau kan ni te kum ke jimpen kan mau yang bagi jidon ya ka bible study man ke Sngi baar hak por san steng ngangai kalau ke jingkyrkhu berjuai wan bat ngipen kan mau ya ke jingseng duai ke bangin sayok ha ke sing tok ding ha pon Ri-Bhoi ber kumjuru ha ke Sngi U Blei ha ke por pra beji mestap nama ke Taiew Balang ngin sayok ru ya ke jingseng duai te nga ai kublei ya baro ke belasem Bynta kublei chbun ba iban ya ke Ktien ke jong U Blei ba pila ai hangi kalau ka wa yangi kaman pentengen ni ke jing ke jongi boleh cibun bawa lambat ke tim ke jong pi ke jing yalam yangi ke jing don kat ke jong blei kat banginang mani bat yaro ba boleh cibun ru ya iba Christian tham ya bagi la duai da ke jing share ham ban kyrkhu yo pai lang ujong ngi lang baro bat han ke por ngi poise ke Bynta ban wai ngan khot I basan Syiemlieh ya ka ba in Syiemlieh ke Bynta baro bat ban plai ngi jing krup noi tagi dia duai Kotrai nga aingo ablay man sima ko jame kotrai ga janmet jungni Sngi ngisngongo in kotrai ba medan lembat ngi kotrai kat baginang mane kat baginang yero trai ngi osngo trai ka ding ga jome sima ko jame trai ka ba me pendap trai hangi wave ibaro trai ba ngi yo ik Ktien ga jame kotrai ka Ktien ga ba kraw ka Ktien ga ba halor ka Ktien ga ba kham hajrong tam ngi kotrai ka Ktien ga ba donbor trai ka ba dan jingpen sle ngi kotrai ka ba me pensle shukri me kotrai blay haba ngi osngo trai ngi omat shibon ni ga jingkyrkhu kotrai Yarap ingi iway pi ibaro try ki badan hagari ka por try ki basngap igani ka Ktien ka jme try nganget ablay kan penkhia ika don ka jungi igani ko try bangila ban map wat ika ta ka bangi ngim la ban map ablay jo try teng ka e palat ablay hendai try haba meme penkhia ka don ka jing penkhia ka ba ganja ablay ka jme ko try wat ika ta ka ba e ru ablay jo try am don jing e try bangila ban map ablay nama me ablay bi jo try me don jing e dai bar ki breu ki bala ban map ablay junga try la da ngim la ban map ablay ngim long ka jing e dai bat me ko try ngim la ban e dai bat me try nginam long king kun kun ka jme try bu hangilang baro try ka ka por ki ba yo sngo bar ki ba skap igani ka Ktien ka jme ko try ba baro ablay bi jo try ngindon ka dono jo jing e map ablay bi jo try bangini e ablay bi jo try Ik ka ba crowd try ka ba memen penlong try ka ba me ablay man ai boy ngi ko try bangila ban ya shakmat ban shakri me ko try ngangai try ka ka Ktien ka lalong ka jingkyrkhu ngilang baro ablay bangin mi nang ne ko try ngin mi da ka jingkyrkhu ka jame ko try men kyrkhu ya baro ablay bi jo try bat ngada kyrkhu ya pailang jame ngi ko try bakin mi no ne ka Jaka try kin let pai halagi jo jingi ki ngi sam try hala jo Jaka ko try kinana po jo jingi da ka jingker ka jingka jo ka snam ka jame try men dar ka
berki ko try kelen tiat mendergat berki ko try bagi syong kali kiat kijat kay ka basneu kanam la ablay ijo try hello jongki try nama kita ni ka snam ka jame ko try pelaju palang jame ko try da ka jing ba jong blay pa ka jing ba jong blay kun ba da ka jing selok ba tiang nyaman sim ko kini barolai try kini ai bot ya ki jing jing baro gisngi ki ata ablay jonga but baro gisngi ki por try ki bedang sawan try but tar adu bagi no yo ban syambyang haga sngi go try ka bagi no ban syakrilang haga jo ka daga jaka haga gede yung cheese Jingduwai amen tren ong lang iaro yo try way arlai iaro try iaro try iaro try ke jing sengalawai phila bania kublekti iwe